etin say abusua no what say anape wa sorry na wote ho no ma boaboa ho na kwa adwuma mmofra no so siesie won ho na fe get one ready ebra wo kosuku yi anape me no kasa kakra bi na fe me san ye brenti no ye de aseda e de aba anape sema me no wo che no mato ne din say it's time for you to cross over. It's time for you to cross over. Now, what can Mark chapter 4, verse number 35. Or say, on that day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Mark chapter 4, verse number 35. What can or say, on that day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. And I pay, me catch you say it's time for you to cross over. Ebra Yesu, ne nesuafo no, and as one ne nkofo etukuduo nim no. And I don't know. What catch you say yen cross over and call the other side. Abraba wo bone was say cross over. Ade a wo ton no, was so to me cross over. Say pen and I will turn na you two can cross over. Obetumi aton more than the pen. Dwumadi bia wodie bia you can cross over. Se Nyankopon ka se wode wo cross over. No storm. Enframa bia ni wonu mabetumi stop sa cross over no. No challenges. No waves. Asrochi biara ni wodoma ebetumi stop sa crossover no anapai me catch row enche ne de afe no akwa wieye Nyankopon e ma wontumi crossover akanna kakra bi na 2025 ye de afe no e de akwa wieye se Nyankopon kan ho a you can cross over Nyankopon e kan ho you would cross over. The water business awoye dwumadi bia wodie bia no Nyankopon beka ho ama wotumi across over. Eye nyame no masem a wo kan ye was let us cross over. Ebra humutu asoche bo mframa bo wo wabra bomu Nyankopon beka ho ama watumi across over. Twedi ampo Nyankopon won ka ho akanna kakra bi na 2025 ye de akwa wieye ba say yodom no won ka ho ma wontumi cross over. Good morning, you're from Hitman from Abrakwabna. Minutes after 6 a.m. here. Yeah, why your mama fimu me dawase? Already a dawase. Yeah, why your mama fimu me you are ya? I'll pay you. I can food in your tuntumbo. I was aswa mama yesi. I was your brother so often. Now do I sit that back? 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Hello. Bro, yes, sir. Me bache for saying. Bro, good morning, sir. Good morning, sir. I no pay yen Nyankopon say. Yo, bro, ya da sene nkranhya odi amayen. Ano pay de nyame ase ema ye bushia, ye de nyame ase ema ye sofo, ye de nyame ase ma oman yimpanifo, ye de nyame ase ma DLFM fo nyina, me de nyame ase ma mrekua, me de nyame ase ma 499, me de nyame ase ma zila, me de nyame ase ma sanibi. Anyone so, Yesu dimo. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Debbie. 0593406565. And I pay ya den Nyankopon se won so aseda with the man Nyankopon no at the same. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me ba share for saying. Anto magi o. Ana de din no wi afi. Mi remfi wo ba ya jiwa magi. Eh. Den Nyankopon asa. Papa.
You are no pay there, they are said, Daniel, ye moti as a funyan coupon one. Wash and so I cry and so. I'm at the patching. And ye are holding a dominant and media dominant. Brennes one was sharp for. Now when you're near bracing, you're done as say. You're done as say, Mamma, menana, no, Missy, Diamoni penny nara. Sanson, I'm a devra, they are say, my walk, Pamana, or cra, were bushing nara. The devra, they are say, Massa, men in a bushia, coffin in a bushia. DLFM abusuya kese mo di fini mo fiba awrade bom ho ban de mo kode ne ba ayasidan kuto ne de ma otiasifo nyankopon me dawrade asema oman Ghana emu mofra emu youth empani ye dawrade ase obi bia di fini ne fiba nya sumdiem awrade asan ye na de ni bi wa bia ne han fefe e de ato ye nso enframa ye humi da bia me kase ya nto ye ntuye o odi acha yen kwa kohwe obi oflegesi ni so ayetu ya nwoka wo de wo da sore a na so de aseda e mouth asefo nyankopon ye ni adoye awrade aye yen abambo soronko a wabo yen e ya sida nkuto wo ne nyame nya adwuma nyankopon enka wo so ho na pe antimagi mama wo saso mama ye tira 0593406565 0534050199 ya mama fimu me da wase and it's a beautiful Wednesday morning. ya mama fimu Hello, good morning. Good morning, Papa. Me pa che frozen. We say come ka sa sa butu. If you na pay na nyankopon ase. Oh, ba ko nyankopon sa na won ade ni dio. No credit. Wa ti ye mu fese. Oni ye dini ye from that time that the wu ye oni ye dini ye pa. O mu say nyama chia but aka kra na ye duro. E de nyame ase. E won ban boss from ko de boys. Ye ni ebusia ye ni ma ni de ebusia ko nyina na sama tu ne na no pay ya. Say bi amponya me da wase. Ntia ke se so komo do blo ni na no pay. Yankopon ka no ho. O ma na ye kodru aka ke na bibia ba ye. Ya me nka no. Yankopon enka won so ho papa. Good morning. Good morning back over na po me. Nyame adome ho ye papa ye frozen. Acho do ni Sleven Ogbojo. Odo ye nne nyankopon ase. Back over na pe wa e bebre o. No credit. Ade papi achi yanti asembia. Miti me danasi mi budi musanfo nyina danasi. Amen. Me so me da say. nyame abreni na 0593406565 meti ase 0534050199. mama na se mi nyansemu Hello, good morning. Media my dear. Asante Zungo. Papa. Ana pay na nyankopon ase. Ayo. Yedi gaza fi o nka ho. Amen. Atla uche wati. Amen. Ayo. Ene ukwada. Finance of Yehua. Simba busu yakuo. Ano. O my God. Why? Anybody again boni? Anybody am I see home? Almost say no. There's no no. Wa my ahrawa ho amasam dia. Dia me say as of Yehua. I ain't kaudi and I said kaudi eja. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning. Me pa che frozen. Pa Todex Mbada akukwe kuchiji Global Education Region. Ana pay na nyankopon ase. That's it. Emi akonya odi amami. Ana pensu nyame aya ma dom na adoro kese we aso so na metiase ya. Metre me sa peje mu kese ewade. Ye dadase, edanase. Ye danase mewi ase men nyina na omanga na omampene na abu afunu nyina. Ye danase mi ama mi sisi agwatia bia buri na oda etia serebo eburi na otono bo omahene jankwasi eburi. Ena maadi nyina Hitman ena nchi aba kojo sami bi emi adwuma yefunu nyina. Amen. Amen. Me da say. Good morning. Good morning. Man dream pana so huma na pe wapom te say. Ochedi ampono adawroma Dr. Menchempna. What did the papa for anopay? Ye na nyankopon ase. Jo anopay so the da ochedi ampono nyankopon ase. Sai no pay so uhwe selection na Menchempna na meka ho a na tactically no eyaseda ana me de ma ochedi ampono nyankopon a Hitman ohwe mi no mi so a oma ye ho emasem. Mami fa kwanya we na me na nyame ase emfama me soko pani Pastor Emmanuel Ayiteji aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor awosuhum anu efri ho a aye Mr. Anthony Ochre aye former electricity manager awosuhum
inei kufuria anowo beda nyamia sekese pa edema no ema na sekese pa kese pa anopai na ntwem na me makasa no enwo bebre makra na oni nyankopon ayedwuma no nyankopon anka wonso ho anopai. Good morning. What too bad? 0593406565 0534 050 Hello, good morning. Me ba show me who your pie for saying. Na no pay na nyankopon say. Tuni na. Obia seda bema meje fo ya me. Ya seda bema meje fo ya me. No de ko no de bo. Minya me na mamufo. Akwa nyina bo minya meje ya tata. Obia seda bema meje fo ya me. No de ko no de ba. Minya me na mamufo. Akwa nyina mo minya meje ya tata. Obia seda bema meje fo ya me. Hitman. Irabia ya mama baby vui. That's why they cry. Ni pe na na ko no ba. Okay. Eso se ni ko si na bra. Me ba no. Kala na nya ko nsia. E wan me efe ni je be bra so ndin. Na ho touch ma. Be to me busia so so ndin. It's not what do I am me busia. Pes se busia ku nyara. Odo bu nya bra bo. It man no bra bo. We dey ehwemu nya mo so. Adomenti amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Grandpa. Me pa show for saying. Oh, Pacha Kusilio. That's what You are going to minti one pay. oh, Grandpa. And I paid the initial I welcome. Yeah, catch the years to any fear than I say. Yamana mo, Yamana you cool. If it's a female na Papa, you're crying so. I'm a bonny and cayenne. Listen, Papa, dear red December. Na yet, yes, oh my Ghana, adofo DLFM for in na yeka say ye de aseda mayurade so koswara crying mu no ma boni enso ye nim se crossover no o de betwa de yakom obehwe ye so ya wariem ye mahwem ye sukukom ye dwumam papa o ma ye nim mu aseda 2026 black meto wone oso bete nene o man Ghana bete ye ne e bi se urade ne ntabante sie no egusu kata ye so anape urade nka ye ho anape urade ntine nim nkyire ye ye nyuma mu ye kwa urade enchema ne nso ye so anape black urade ene wontina onhwe wo so abini abinina e wo Yesu di nti amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba share for saying. Mbaja makonye ni metacha na mo tisa no pay. Nyame adom ye ho ye papa na wo so e. Yo. Oh, oba de na dawro ma ye ho ye. De nyame ase. Yo, me da wa se papa so ma cha akwanya we. Yo, ano pay me dia se da ke se be ma wo twedi ampon. Na so me ku mo bo na do ye ke se wo ye ma ye na aso ye so. Ebinti na ama no pay. E mo ti krisani a me da na tu. Me da na. Wa se mi si da. Na so ama ye nyina da so tinkwam sabre na ni mo how can see e da ye nim so no how e da ye nim no e show Nyankopon say wono na boy ye na ne wa kan no so se bem wa so nsa afre ye nyina ye nua be ma ye ba ye na ye wo fa e so mo mara ni se no be ko me se wa so nsa afre ni dia a so dara sabre wo be to na mon akọ ase no mo wo bi biara ko ban one for one call Jojo, one for one Jojo, and you may be out of that for the boat who is a today. Open a port in a room and and sunny and then you play and not to be a problem into your glass. You're the natural in a year, and the amony being to have the will be a piano. Madame, someone you say, amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. What too bad?
0593406565 0534050199 yɛde nyankopɔn ase adɔpɛ live on Facebook oba no ahyɛ link no ama foforo bi nso atumi ahwɛ bi anɔpɛ. Hello, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon anɔpɛ yɛde nyankopɔn ase. Oba adieja and Samsung the Ecoto amana donko domu what malakwa wodu mari nsama yiye fi mabejan konso adware ate ho ahye atade fita se na wotwi wie mu die wodum no mo bu ho incident wo bie kwato ama se yenyina fo odom kokuma se enko sheda de Lumba no nyam tradition pen so wo man mu si yam peso bia betiato otito pa odin bayira ni si ani so na ye ko no enu a ne si ani so enti obiara fa ho kekan ai mu odene na adwo selti emu odene ni nyina yam fa nko enko hyenna no nyam a etwato krakrakra awurade nim ne ye fere ya do mo ni mo bu ho ansa benti. Amen. Amen. Well, let me say special good morning. Come on now, say Ampofu Ajay. Now say Ampofu Ajay. Casti, and I'll pay Uncle Shua. Good morning. Good morning, Daddy. Me patch your for saying. But you're very comfort. Daddy, what do you say? Yamia do be a huya papa, and I'll pay my mint you. Yamia do me a huya pa. Yes, yeah, that is actually an pay. Oh, not the baby. I want to do me an pay. One day, young Kakatesu. One day, they see a my see now more or my not the fuck on crumpy sanction. You may never man on Nara. I see don't come on his line again. Oh, I dread the baby. What time they are doing? Papa, Yamishra Munin also. Yamuka for Yen Yami and come on, bomb or bind. Not the DSC, 1 year to do. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello, Debbie. Yeah, for 0593406565 0534050199 and I'll pay you then Uncle see a fuck course in the Kakran. All the top stories, major stories, making headlines in the national dailies. Kowaka Tamo Boswano, yeah, the Bebro one pay. Good morning. Good morning, welcome. Mrs. Mintatama. Yeah. And I'll pay my meet you. Yamiado. No, sorry. Me who your papa. There are there. Welcome, and the person here, the Yamias or ye near the Yawaye. And the pay near Matthias. Such a mother boy, Mujedi, Muafusan. And more some school for the radias, Uncle somewhere and home by. The same Abusumi a year room. Near one for an Ebema to be a radina agent for my. Or somewhere and home by. I see you free and home pa. DLFM Munsi, you better know radias, ever can a case here, and then a mini year. Uncle so, my bam 1 year, so some minutes a crack. Enquiries or how Obia be one of an I say be radin year primo. No more any fear for home by. You better cause other Nancy. Back about a pencil, Yami, on shelf. Amen. Yami, your case. Amen. Yamin to any moon shelf. Debia also Yano Pound, Fanny Gentia one. Now prove go my Ghana, now Asumdue, I'll be pen on the tanker. As Akumato Yema will be here no the tanker. Abraboma no year will be here no the tanker. Radon Constantine, no your case. DLFM Busiku Amoho, Radon now Mobonombo. Oh, yes, with him. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Obna. Me patch me who your papa first say. But your from time me pay music. Mami ti wana pay. And I pay master them the Bayan Jones. Tunina. I said Yedimo Yame. I said Yedimo Yame. Wamayentue. I said Yedimo Yame. Yedimo Yame, and the pay Yamin Channel so Obias Nadu. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch your first say. Your friend is Julie here now for you. You, mommy to wanna pay. Me free also. And a pay me danya. Me patch your tree home free radio no kakra wadama. Me patch me danya me. So was saying so me jam mammy
Me then I mean to say, Osha me mammy, and me master, and me pushing what a fool, men are not a fiat man. I mean, sir, and me mammy, and I feel so. My sorry, I may call it Osu the software, my friend, Reverend Thomas Ajudi. I mean, son, Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Some do. I mean, you want to pay. It's not a yamiasi. Somewhere the Pabiachi, you hang a fair to say. On one way, you be nigh. It's been few for the bush of food in a young weather was sick. And maybe no matter can see the Muslim, but Uncle and say, or maybe be a should be my young court near Mla. Or my Yanam Pimbo, let no a town should be a picture me used to give me. Uncle and Papa was a good question, Boko, near Mla, Admiti, Amen. Amen. Good morning. Hello. Good morning. Me about your wooden baby, I can say free. Me did the mama, me can take petition. Yes, me pacho, me baba ko me nana bako. Aya, yare ani say, me pacho, de ono obawa sa na ma de no ba ti. Me when you go to ya kala o hu no bo, do tu ta ya re ti no so. Me de yanko pass ma me kola ni na, me baba ko wa mana no. Me when you dey say, on bo no ba me decide ni na, yanko poncho na yema. Na me bana ko man kan ni. Amen. Amen. Me that's it. You have a call me, you know, nothing. Another pay accident. You fancy. Good morning. Hello. Hello. Yeah, good morning. Me pacho within baby I can say free. The friend is patient because I share. Mami ti wanna pay. Me friend Yanko Pansi. Well, I am ye at Odo any more dear my dear I did cheaper on Yani. Say Yankope Diani, a Danyanko Pansi. In Danyanko Pansi, Mamu, Obia was video. Say Yanko come home. On Shamudi. On my baby dear Mubaya dear and come ye. Mama Bonnie for no Yakwan dear or Mua Mubanyam Ascendia. With Danyanko Pansi. Or me pushing a phone na kwasi. Adum 90. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me patch your first saying. Yes, I'm a piano. I mean, you want to pay. Mammy, you want to pay. January after the 10th December, Yami Wayabi. I thank God for life of Sister Mama. I was the Manita market, and I'm in boss, Gamshi shoe. I was the Manita market, and I'm a brother back where more the Manita mistake or shoemaker, Missing Amisha Munia. Amen. Amen. I was going to be faster than the Bibaha and the basic trading and Pombasa Yard or one kaya home. One way home by a brave free fee a year quadrume. Once you acquire taban, so no one for you could do. Yabani bedu fiasum bima, Yabeka se papa. Ebedeza, baby out in a druni. I don't say.
106.9, beautiful Wednesday morning here. May do this edition of the Breakfast Show. How you doing? Me who your papa? I thank Almighty God. Watching live from Christian Village at Shimota. Messi Akuban is watching all the way from Italy. And brought me out of the rain. Once again says, I will crossover. God bless you, Hitman. Joshua Siedu Adape was what then Yankopon said. Master P in the message about pay. Also, we members of the House of DL are grateful to God, especially Lindo Poku aka Lindizel, Uswa aka Kama. Anya Busiani na Yaden Yankopon se papa. Derek Aites what then Yankopon said. Good morning. Good morning, friend. Janet said, wow, I hope all is well. Papa. I thank God for the gift of life today. Richard, I hear AK DJ Garamad in the message about no pay. Also, what then Yankopon said. Not forgetting the workers of DLFM. Samizika, God bless you, my brother. Samizika, no pay what then Yankopon said. Now, say I'm for Jay Casty. I said, I pay what then Yankopon said, Papa. I want to say. Obia, no way do one birthday, your mama happy birthday. Happy birthday, come on, Nora Mosi. I know birthday, happy birthday, and confirm. Same on Saturday, I know your birthday, happy birthday, and confirm. Sylvester Maffo. I know birthday, happy birthday, and come on, slide. Happy could be Benny Loud. I know your gospel musician, Francis Asume, doing the birthday. Happy birthday, and come on, Francis Asume, do it. Mammy, a queer poku. I know your birthday. Happy birthday, going out to you. Stephen Yakud in the message about. I say good morning, brother. I thank God this morning. And Shabba could just maybe at say. And I've been crackling about all the top stories, major stories making headlines, and the national dailies. I have him in my quadra quaba. And I'm a peculiar cratam was one of Fambrea. But that's not a good match, you match. Yeah, me do so. Morning, you. Not be a bokodia. Yeah, yeah, then Yanko Pansa, Papa. And it's a beautiful Wednesday morning here. Yasan baby. Yeah. Yatim Kwamumoja di mo fusan and afita shoma, Edabu Dreamana, ya Dumbi, and Abo Adum so. And how was your night? One night, was saying, oh, Yamiadum, Bibiaboko. Biako ye. Ude ye pa. A Brennan, a woman, Vavende. A broom. Broom, say. Me offer you know say go mo akraman no takrade kumase no takrade keep kus kwantempo ya so na said ye kwan no mpenifo no eguso omo ye no say contract na tutu ni nyina ma che say mfuturu pa wo kwan no so no chama na sam ketwa so it's been my first so atwa so be ye 3-4 days akwani abadie ni chama easy o che say do bobobam nim na honam ya wo ye na mfuturu so gura wo mu Charlie, it wasn't easy. Tia mam to musa brand aba any pie but Yamiadom and BBI. The Yankopon se papa pa. Here. And we still counted down saying what we are so so you kukumase. Sure. Baba Sports Stadium. We Charles Kwajofosu Medjuma rap. Yeah. Your boss. That Lumba, you know, Ebas Wukumase, Baba Yarago Pramaso. So how and a you know Ecoso. But what you are not paying many at you for dim come. Yeah. And then come on, ye you know. Not yet, just so it is time for us to cross over. Ebra Yesu, and then in cough one num, our tiku no. Wakacha was saying, let us cross over to the other side. Now, walking kind Mark chapter 4, verse number 35. Was on that day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Kodo akanaka krebi na fi 2025 ye dia kwa wiye minim dia wo famu minim atete a wo fam
but nyankopon be mo cross over. God will let you cross over. Se nyankopon ka se wo ma wa cross over emfa ho ne asoche a ebo emfa ho ne ahuma etu emfa ho any situation bi a wo famu nyankopon will let you cross over. So when you're winning command pay na ye dey shey hu kran. Right, me na se ne konya odi ama me na yemfa ncha ne na se me ne tifo. And yen nim say aka nefu kakra bi na afi we nso akona wi ya ne sa because ene eye openima bosum de to sudu. Enti aka ye ne aka nefu na makon aduonu baako. Na afi akona wi ya ne sa ne yekọ afi fufuro mu. Enti ye nyina ye mpa ebo ne say ye hwe nim say yankopon emfa ye nyina entwa afi we asumdwe mu na afi fufuro eba no ye nim de ewom nanso ye nim say ye den a ya me de ewura mu nko ade anepa wo ye nim a ye be pesi say ye nsa betimi aka te ye mpa ebo nyina ne say ruade na ehu ye mobo na mmere kakra aka ye nim no onfa ye entwa na ade ba kwa ewom ne say edum pempen so sa na ne mapi na ya ekoso obi ho no ma nigye mu so nti otumi kotu na ma obi na akofa sunsunso bone abre wo no anabrabo enti ye be sere ye natiefo ene Ghana de hye se mmere kakra aka no we shouldn't take it for granted so we die afeno menya atwa awia ne senti no me mabrabo be ye se de me pebia me beto chacha da bi there is saying say like this are always dangerous yeah enti ye be sere se mmere kakra aka no yenkoso ankra ye mu die mu na yenyere ye ho na ye ma ye mpa abo endo awurade asom na onfa ye ntwa mmere kakra akai en ye nim se awurade be ye ne sa but ye se won so tutu nema otutu nema ye eka ho because de bia da enipa wukuro yim bebiri na ho no ma omo braso bi su ho no ma na o man kasa mfom so ketenkete bi ka ho bi su kura ho bi mfom so to meji obi nkwa efiri ne nsem mitumi aye mfom so e bia me ameye mfom so no mingu but e betumi ama me mfom so na be ye wo nkwa efiri ente se ye nyina ye hwe na obi a pray ni cast well very well woni me say yen one of me elder ba ko no kan say de bia da oda na so de ya na o chop money ni shobi botom ente metiwe ye obi sika on botom sana wonso a wutimi anope no bisika wo wonso wonchen sana de ne tie enti ese obi a pray the cast very well because say unnim ne nipa ne sika wo winsem no ukogya na wa ha no enti de bia me say metiwe se nkwanhia si na metise obi awu a ade a medwen ho eba metirim ba ko ne say enipa na wawu no abusua ne mu no wote sen owo yire owo ma de na ekoso na abusua no ofiri na wofiri mo susunsuanso ne sen enti we nyina ya ade a ese yadwen ho enti esese ye nyina ye hunu se mene kakra aka na ese ye boye ho ban na ye de betumi aye na awurade mfa ye ntwa firi se ebia wo firi mu na wo de ye wukọ na mmom wachi wo ma ene abusia wagya wono akire no sen na brabo no bekọ ama wono me fi se ye nim se de kurom ha sem ensem tete wo ti asemponi na be wu wu a wachi nye that is Ghana for you enti ye besere pa na ye nyina mmọ ye nkwa ho ban se be ya ye de abusia bia ba asase so ye kekere titiru ebi okura na wo makura susane ade wu ye nyina ye nyere ye ho ana nyame mfa ye ntwa afi na ye kakra ebetumi aye de bebo abusua ne ye mma ene ye yere mo no ene ye kunumu no ye mfa mmoa wonom na awurade na me pam ne so to ne nsa fra ne de ne nsa no de akama ye beka ne se wato no kom awu ne se ne wota ma ye den ason de ne wuku a unu obi ani asem no msa anso pa na anigye moro so ne ma bi amfra na kofa ha bi de bana betwa wo nkwa na so be ha dwen enti ye mo awurade mpa no mfa ye ntwa but ye nso ye nya ho adwuma mate kwajo be da se wakrata mu boswano ada wo kwada na pay mo pani ma bosum na da to sudumie no mo mfempem ye no na aduonu no Abaya katanya kwajo wo brani Ghana 40 right brako bra me na sibio ne akwanya wode amame yemfa nche na ase mu oden sanfa man ne tifo ne na wakrata ne de anope ni nyina babontene so edos nyi pam na nsema ode aba no ye be betena se boko na tutu na sra ne abasa na ya magana de hye hu nsema hodo a edi adenchichi ewo oman Ghana mu am anope yenhye kuwakrata mboso na se emfemfri the delegate kuwakrata no the delegates kuwakrata no ede nsam nam na ode openi paul no ne den ede kisi ajabiam OSP eyaswe ye no ene da no ena efi nsoma se bedwen de ma de hye a wonom ewo asenwase asante manten mo no kransi oswafo a ohwe amanwen sensem so me kire interior minister ne den de onumnyamfo Mohammed Muntaka Mubarak ni foni da hanim sei na otumu se Muntaka nim de sede pa na mom kisi ajabian nim na atumu sai se
wadwa kakra na ne nsa na so o kasa kyerɛkyerɛ nsɛm am na koakrata na kyerɛ mu am Practical Special Prosecutor Kisia Jaben lied Muntaka says no police record. Etibika said the almost young Ganchra Ghana for you say Kisi Jaben OSP openipon the dash ya no be catch Ghana for say any pebi bomutrum percent combeje and quadia from some to tenekuno no muchre musenya de apose for hwehwema ma ye no bibiada edisa disansa nsema beto dwa openipa ne dindi Kisia Jaben no eye kontompo ene na brabasem no be catch Ghana for nti ebe nyina yemmo entungu baby kura ai no ho sensem no eya asem eso pa the delegates ku akrata no ede ho amanebo ede aba anopai na yeto aso ayenko yanim na ase ho no ma na wa ma twere se eno ne yakrata fa to so biensa ewo the delegates ku akrata no eba amanese chaos erupt in parliament over Pandai seat entimike se de mu kire mu se ubodi wura mu ewa adehia wonom ewo Pandai eno no echire ma chese nsempii na ekoso am wonom ma hye bedwane onim nyamfo mighty unyin dam en ma hye bedwa konwa na ne nsa kan ye ewo mfempemienu ene eduonu nan abato mu nom NDC ni ono so gina ye ekopre se nkaja obetumi akwakoye ma hye bedwane dia ma de hye wonom ewo Panda no epeja asem ne kodan court na eno na tamale eye high court ekwaginesie echire mu se wohwe abato na yeto ye ewo mfempemienu ene eduonu nan abato no mu no mashibadwa konwa no ho sunsu aso me kire parliamentary election no Panda de no mu anda ho asemwiamudie bi koso wo ho no ma ankon kan nti aba no ehu behia se ombetumi akwakoto aba no foforo nti no court ehye se ne fu aduasa ne da ho no ma aso ehwe o manga na abato so yen hwehye na omkonkoto aba no foforo ne yehu nipa kora obedi nkune he bia susan de bodo ho no befa ede afa san sensim ne no na ndura da mashibadwam aba efate wani ense o ka kire Jumadi omudie nyina atwensensa age se kwaje ta domkuma ni nyina hyehye tuntum tum tesa semasi omukogina eye parliament mfinfin ho no mu kirem se omompene ma jumadi omudie ni nkonkan fi se parliament for aye hyehye ma hye for the krata tenten akwadan aso hwe o manga na bato so se wona monje na monye hyehye ne yenkoto aba foforo ewo Pandai na omu kirem se adan ye no ane se na amen na mo dom kese mo pese mo kire Ghana for sen enti je se adan eye huhum bi na behye mumu ana enti aba Ghana for to omse sa ma hye bedwa konwa dodo ade ma mu nyina chi no still kakra yenya ne mani san bede ya na 88 mayire yaji mutu de afiri yensem aka 86 ede wotwensia mighty ede wotwensia mo san beyi bi afirim ya mpene chese mo atena se ehunu se de yekọ no omanga na eposifo ne tumi ni ahoba mo nsem nyina kita ni sia manyo konti jo mpese mo pe bia na mo ye enti mpese mo chinchim mo nsa na Panda de no so mo san akwaji firi ho na mighty 86 na beka mighty 85 ene de mo mpene na mpere chine ndra masibadwafo adwumade omudie na twensensanya mo kirimi so mo mpene ne mpene china omo nkonko yi san krata ne firi isi aso na make sempo no ayade adomkuma no ene Panda masibadwani onimnyamfo Matthew Nyendam de krata mpo akwadan Supreme Court se court wonka asamfo anka asam na foforo fisedi e toss watermele high court no ono hu ni send this amanyuku no ma na akwahya ase a wono ma kotua bribe e de ama court no ma court etumesi se agency nti omo mpene so kire na da kwaje ta ma hyebedwom a enya semkuma kora munsem na no pay the delegates e de hu sensem e de aba no pay wakratafa etoso emiensa na yeto so a enkra to dwa kire msem government borrows $10 billion to rescue city etimika se de enkra to dwa kire mu am Ghana mampani ni abanya abai etimi edi Ghana sika botene $10 billion eno mudi si hono ma omadi sika no na omadi aboa mene sidi na nya hoden to mu bisem se sika ente sa twitwiridie no ede ade pote pa no man dia ya pre ko pole $10 billion Ghana cedis motum dia si honom samo de aboa ma Ghana sidi nya hoden ndi o man ye kwa na ye ba eno so won sansem ko akratai ede abam na fo hono ma na behu kudwo opon enkroma aka ne osoafo no hwe manga na manebo ensensem so a be kire former information minister esan so be ye osoafo no hwe manga na nwuma na dansie su o manyim sisi me kese die ne dibre ne de agya aba ne sisa yenti enkita na mum ade aba ko ekita no ye ma hye bedwane de ma de hye wonom ewo ofo ase ayirepi na ne phone dan wo kirim se NDC plotting to amend constitution with majority MPs oppose a year upon enkroma once enti onmu kiremu a de enti a NDC manyo konani abrenne
de biada akomnya kakra bi mpɛ so mo gye ne nyinaa firi mo nsɛm na dɔm kɛse ne nyinaa bɛyɛ ɔmo de na ɛsɛ ne MPP kura bɛyɛ mpo anka ba kokoro mu nya ne nyinaa ne sɛ wɔn pɛ sɛ ɔmo nya dɔm kɛse dodo na mo de sesa ɔma ga na mamra no na ɔmo bɛyɛ ne ma bɛboa ga na mampani John Dramani Mahama na bɛyɛ mpo a ɔmo pa mane kɔgyina na ɔsan akɔpɛ mampani akomnya bio na sɛbe ɔkyire mu a Ghana akomnya no ɛyɛ hini akomnya na ɛyɛ aba ne yɛtoɔ nti Ghana man na yɛ hyehyɛ yɛatoɔ sɛ aba ne yɛtoɔ amfia nwɔtwe bia wosom wi a fo akomnya no toɔ na kɔ ɛna yɛ nyina yɛgye atomu nti aba ne sɛ ndɛn disi amanyɔkɔ we nko apɛ so ɔmo yɛ bibia fa kuntu na senkyinkyim ɔman yinsa na ɔmo hyɛ Ghana mampani John Dramani Mahama kete sɛ de etie bia no ɔnsan kɔ gyina ne nsan kɔto no so aba bio ɛwɔ mfe mpimi ne aduonu nwɔtwe nti saa de we die ɔmo de ɔmo mpene sɛ dɔm kuma ne tie asie paa de nya de ɔmo bɛpena ɛna wɔn nsɛnsɛm so ko wakrate de ɛda so the delegates de aba anopai na Ghana likely to lose $630 million in new lithium 5% royalty deal. Etimke say the mpanifo kyerɛ mu sɛ ɔman Ghana ya me ayadom e me be betu lithium wɔ manyim na lithium na ye betu no ya de ye benya no ye ɔham kyekyɛ mu num 5% na 95% ne de enya ya de ni bia ɛyɛ adwuma ko na betu fum agudie ne abrɔfo ne de na ɛbɛyɛ sɛ kutu sɛ bebam na Ghana de no akɔyɛ ketekete ma mpɔde sɛ dwie ba ni ase ɔman ayɛtemu nie endi mpanifo kyerɛ bi sɛ mpanifo antena sɛ nhyehyɛ papa ne ɛtena se na ɔman Ghana ya me ayadom na asase mu ne pɔde adom ne yɛ ba betu lithium wɔ manyim na yɛ benya ɔham kyekyɛ mu num pɛ na adwuma ko ne na abrɔfo na akwanya mu ɔham kyekyɛ mu aduokron num de a na we de ɛyɛ sɛ kutu sɛ bebam ɛde me na abrɔfo na yɛ sɛ we de kwasi kɔtenkwantia fa hudi na yɛgye yɛ no nyansa ne fa so amba mu ama Ghana o ɛnwanwa ɛho sensɛm ko akrata yi ɛde bɛtɔ krata fa ɛtɔ so 9 ɛwɔ the delegates ko akrata na de ho sensɛm ɛde abai na ko akrata na se obiem na ɔde ɔmampani dada John de awu agyekum kufo wanya mfinhia no aduawɔtwe enson na ndo mu kyerɛ manya semkum akora kufo max 87th birthday with MPP presidential aspirant Timke se den da ɔmampani dada John de awu agyekum kufo enya mfinhia aduawɔtwe enson a ɔne mpanimpa a wɔn nyina ko adɔ so betu franka ɛwɔ MPP amanyɔko ne dim akɔkɔpere ɔmampani akɔ nyankopɔ yɛ adoma ɛmfe mpem mienu ne aduonu nwɔtwe abato mu na mu abato no bɛtɔ dwa ɛwɔ ɛmfe mpem mienu aduonu nsia ɔpɛpɔn bo so me ne da tɔ so aduasa baako na abato no bɛkɔ so magre bɛhwɛ baabi asusuane bɔdo ho no bɛto a Ghana mampani dada John agyekum kufoɔ to nsa de frɛ wɔn ma na wɔda no ɔno wɔn nyina di no fɛfɛɛfɛ so ɔno wɔn akasa kama sa abato no de in fact ɔsrɛ mo wɔda kasantwi munyim film omokoto aba na bibia da ho kan wie na nipa obedi nkonim no so obesere munyintum ne mmoa na pia manyoku no moma ne nya akono na nsense de ekono moma ne hwere ahototo ne hwere yaho ne hwere aho fi se mugu amanyoku no anim asenti otesa na wabejo mampani pan wa amanyoku no na ha ne pa ante ne beden de wadi nanso ade ehia ni se MPP amanyoku no beye fe ne be kra behwe na amanyoku na konkane mpo ka beye mpo a emfe mpim ye ne do no nwotwa bato ye be kbo aba ne be wie na ka MPP ma ye kro na ka amanyuku no matumi aba bedi Ghana so bio we na ne suade hunu a endo ada ofra amanyuku no mpanimfo mo pretumi no ono mo di nkomo e wona tena ye yemfri the delegates ne yemfri ani fankyere mu e wo daily graphic ko akrata no anopai odensempii na ababonten na ensema daily graphic ko akrata na nyamfinhia ediosonum 75 years e kanie asema so pa no ye Pandai seat create chaos in parliament. Pandai seat create chaos in parliament. Intimike say the endra da se de ka mama ne na mentem ho aso man ho so ma hye bedwam a enya simkuma kra ne nyina ye mighty onimnyamfo yin dam Pandai ma hye bedwani na bato a electoral commission e declare ne winner e wo 2024 bato no mu a NEC parliamentary candidate tema asemi de call court ameke say o madi ama na akoye nsempi na no ena dom kuma ne kyerɛ mu sɛ nkrata ɔmo de akɔdan yisi sɛ ɔmo bɛto aba foforo dom ko yin firi hɔ ɔmo ko yin nkrata ne firi hɔ onumnyamfo Matthew Nyindam ɛda so ayɛ Pandai mahye badwani nti asɛm no kora wɔ court dada nti de ba ne sɛ na speaker atumi atena se no waye nhwahan saa ma mo de nkrata akɔdan yisi nti ɔmo mpene ndo ada dwumade mahye badwafo kɔ asetena kodi ende ne nyina twen sensan yɛ kɔ yɛ nsɛmpi ɛne ho sensɛm abai na ko akrata no ne fa ɛtɔ so edu miensa ewo daily graphic ne ba mane say Ghana loses
$3 billion annually to corruption. Shraj commissioner na den sima ba bonten. Openi Paul no na ye oda eye Shraj adwumaku na no echiremu se. Oman Ghana anya hwe kura no. Sika botene $3 billion toppable money. Ani yetumi ema ne kokwa ewo pro ne kankan ho ewo manyim. Na yete kura yi mu yetumi ekosre sika efri US mmiri bi atwam $3 billion yakwaje yese yakoba bosia. Na afibia Ghana etumi se sika botene $3 billion ewo manyim ewo pro ne kankan corruption. Etumi koso wo manyim dia ne mom na Ghana ye wadwuma ye pa. Na chese pro ne kankan etumi gya ya Ghana mpo ye hia bosia mfa anya hwe. Ne de biada sika nwunu fa manfo nsase ya yentumi nchi obia ntumi nka obia asem. Ne tikuro mu saa. Daily graphic anu ema ne bo ho nsensem ne de asom we. Na katafa toso dumiensa hwa ana behu akane oswafo no hwe oman Ghana ho bambo ensem no na ota no. Former Minister for Defense we de yenka Ghana for yaw ene yenka Dr. Omane Edward Buama na busia for yaw. Yenyina anim de to papai. Ba mo wodi na pakan ebesi na fichira obetabiri ne ya ewo mna wiemu hyen nanka ekobo ase ekonya nkwanhia omanyimu etitiri ne nimpon makomako nwotwe ne more ye nyina hwero mo nkwa wo wiemu hyen ni mu akoya rekosam yi pa na Dr. Omane Buama yankopon ya atoma meme nda ebai ene ne kosi ada so na ye ne betodwa ebaye state barrier de ama omanyinti yenhye ne so yankopon ya atoma former defense minister Dr. Omane Edward Buama yi no eba so meme nda ebai ene kwesi da ebai nti yenhye ne so ene so eyi no ebetodwa sina yanto aso na yanko yanimti wodwane show ni live on Facebook wa DJ Omalion ahamachin wanna enam ho donti dimrika abafie ha no ma kuwa krata no menya boss no de atoso a wo badwumaden yi pa nti ya mu hira ne bi in fact okonkodin ufia no papa ese mmam butum ye de na mohya na fono mu ma nti saa na ba mu bu a maso be ye hyepa na yanto aso ne yembongura mu wo de daily the custodian kuwa krata no densam nam pa na asema so pa ne say withdraw pandai seat vacancy letter to EC dem kumana no nsem ni umadwa pa amodin nsem boyi akwadan mrahye badwam acha mehene oniminyamfo right honorable Kingsford Sumana Aban Babin one ye mrahye badwam acha mehene mo kire na mo sere ne sani manim ya onkonko yi nkrata no wade koma electoral commission say onko hweso no monto abafo fro pandai ne de omo mpene ne mpene kina amo mpene nti adenti na Ghana mampeni John Dramani Mahama de na mudi kre ne wina ne de ho no obi apene ye na mahye bedwane nku ade na mokon tokwenti omo mpene aba ne de omadi nkunim e wo court kra ti later mu nkoyi onamma motora mu nkoyi fi na mo mpene ne mpene kina ho sensem eno no na what approval of lithium mining deal yet to government nti yi empeni fo kirem say wano mo sere Ghana mampeni John Dramani Mahama ene ND sama yokoro mpeni fo mka biwo ma mo hwe so mo Ghana say wo mo sere wono mada sa lithium deal ne die en manim ya da ton tentan abantwensan se betina Ghana na nyankopɔ ya dom na efom agudie tuo asase mu ne pa nyankopɔ de adom wo man na sanka yedi mu obi atu na Ghana nya so mfa so ha mu gichemu num pe na ye dia ene ho man nka fam ho nsa ye na we mu nyansa ne mfa so ne de hen yefo kirem se o man Ghana mampani ni aban nya adwen ba akokora so butumi di lithium ema obi atu na o man nka se ye de ne nyemu o ha mu gichemu num pe 5% ye dia na tu ayetu na so mfa so ne nyansa wo mu ye dia hen ti we die o mo sra ban ebe ya ontwen sensan sente sa pa na otokoso ya oye kire ombe ye okuruma na be ya enyasem kuma na de mfa so na Ghana benya yesaka asasi mo ne pa na yitua ye de enum ede okuronum ne de ye omo de abrofo ne de ye nya hwe ti wedi enmanim ya dabraka omo kire ban se be ya onfa ne na fancy form na de ekoso na moka so mo pa na wono mo bo akra na NDC Youth Change Ashanti Region Chair for Jobs katafa taso mienu ewo the custodian ebo amane se NDC amanyoko de ma wo wasante mantemu ahyase ono motaatai wonom chairman echiri mu a
mo hye bo se mo ba mo de 24 economy de ba magana fo nya dwuma ye mo bode wuro sa magana manyina di machi etiase de mamonti ene mebu ne nyina de osoye oya omokoto abede mamo na mo pese mo kire esen munya atumi wie ya mo ba ye no imeburo mo wasante mantem foda mata entire nation ni nyina no nwuma no wehen sese na ndisi mebu na hyase o motata o mpanifo bisese na nwuma no wehen nwuma na mo hye ho bosa mo ba ye benya bia ye no nwuma na wehen sese nti ye panyuma na ye sema me ye bia anya pa de ye ne mo be kye ye kuruma asante mantem ye burija anya sem kuma ai se amegeze de Ashanti regional chairman de man DC the 2 year yeshness na crop pot de asija so be na otwemienu a ye num gya ne da the twa hyehyehye de kusia to ho enche ebeben me wayi adi the twa hye pa mu kyerem mebu ne kyerem se nwuma na mo hye ho bo no o munya huhu mframa bia to mo panyuma na ye ne oni munya sentesa o man ne be chia ye mpa wa santimantem honom eno ye nsema de custodian katafe to so dumienu na o de nsemu yi ede ebaye. Now, NDC's new lithium deal to deny Ghana $630 million US choppable money. Etikatafeta so miensa page 3 edema the custodian eba man say lithium deal na yeba betu no medimo no. Se Ghana mampeni John Dramani Mahama ni NDC aben eyenhwehan saa mo de 5% pema Ghana sika botina Ghana behwede ni. Ebeye $630 million US dollars ena Ghana behwere kwa ewo manyim nti omosre aban ebeye ye hu bibi na se ebetu efuma gudi ana se lithium omam ha sei na Ghana ebehwere sika we die embenefo se sebe abone takra man ema ne ho ofe abone takra na man ho ofe na mom takra bone de afanyam kwatere kwa si ebetu lithium na yede de atoso Ghana kranya lithium ayetu na yede ye sanya 5% na de aka ne ya brofo ne de ane edwumako ne de esomfa so ne sen ti we de muma ne nka nwura mu ho ka be ya manka asase na se nka ho muma ne ho bebo akura na ye fertilizer e de amma ye board ye ne ye bank ne ye buro ni nuaba na ye duadua na ama eso na bribra dansi ebetu na man bebo sa aka ne de I mean omo chirim say there is no sense nyanse bi anim ti aba na be yanka onyaye ana won sensema abano no na yeto aso ne yemon fanwure mu daily guide na okuni ne daily guide edensem nam the most authoritative Ghana's newspaper no Ghana's favorite newspaper Ghana's favorite newspaper dia ba na ubehu ye mame DCOP Lydia yakọ donko CID mame ye kasama fo bo adwumaden ye pa na okiremu a 90 illegal forex traders arrested. Katafeta so dumiensa o daily guide eba mane say enipa bi maako mo yadwo kron wonum disika sesa hodwa sika sesa hodwa wo manyim a eno ne mfamra kwan so wo mo ni tumi krata e so mutumi disika sesa hodwa wo manyim wo kwa mepe $US na wo de cedi akọ na yasesa de amount ena e bia wo $US bi na e bia wo pe cedi ne wasesa de amount euros na mo sesa mo kirem so mo nyina nsa na dwode omudie ne mfamra kwan so nti o makwachi o munyina o mejama nipa makọ aduokron 90 illegal forex traders arrested na ho nsem no ye maame DCOP Lydia yakọ donko foni da CID national CID kasama fo no foni da no ho ofe pa a o den sematudwa na ho nsem no na we won't abandon you MPP to Nyindam. Etimika said the MPP domkuma na echiremu a yanka nchiro numunyamfo no ye mahebe dwene de ma de sha wonom ewo pandai onumunyamfo mati Nyindam say he omo ntwa omo achi nya ne da emfa ho ne de besi se Daniel se butu be tafra hwe ase wa mutu odanya omo ta na chi pampe nti onyere ne ho court na asem na akọ ne de omo besi ginaye abara monto ne nto ne chena omunim de asie penifo sabi se wonu owu ahwena wonu owu ya ahwena firi se ye nyina ye nim de asie ablekuma not kotwitwa a manfo boot da time as obi a ye bo eyi no wahunu ase action movie no pa kwabra no sum na nam wiem sa omo ha bato no kwawe ye ndisi age onpeja ye nkakra onimnyamfo enesi akumi omo hu de asie ye ewa kutia kobobo asotro ne ade ama ho abato no so
chire din enti enu abi na mo ahya so mo de kwa panda enti ene de mo mpre na mpre china panda ne de se de tie bi aba ne de mo nto amuntu nkunum ne o ma de ne de o ma gi atom so gbadi nkunim enti court o ma sa de go supreme court enti o mo ta na chi o mo mpre na mpre china yisi bia nkondate election bia o manyim no so o ma show no nyamfo Matthew Nyindam ba na ni ajepa Henry na naboache AK na B ene wa hye boya Matthew Nyindam so na ni ma ye serie na ni ajepa na so waka mate menim se waka de obeye nti meso mani ajepa no so de ho sensem de aba na asem eso pa na ye pale eye awurade yankopon o mu chem se parliament won sensem na o Parliament was in some yandra de ya kwajet how why you yampini o yenche de Obia la once and 7 de yomposa yemfru yanto aso ne yanko pie mo the Ghanaian Times kuwakrata no the Ghanaian Times kuwakrata no so edensem ni bi abam now the 41 illegal forex traders busted in joint police Bank of Ghana crackdown timike say de mo chire mam Openi pono no eye DCOP Lydia Yakodonko nifoni da hanam CID National CID kasamafo Ochirema Bank of Ghana ene Ghana Police Service fo mpenifo akabom etimi akwa yerem lante wa ma kwa aduanan ba ko pagi se twia o maso aye hyepa na mkwati kwanso di sikasesa ho dwa wo mayim a omuni emre bi ebetam dwumade omudie no ho akyese omo ho krata asem ne nyantimi kese die kede ya kan wonsem na o makokyeche wo ma ehon sensem no aba mountain eso na VIP unveils KGL Eve Medical Center at NAST to transform mental health care katafeta so dumien sentimike se de o mampeni abede kire ye mamme Professor Jane Nana Opoku Ajiman bonhomadia akwa pantoma efepa aya pomudin bia ba kwa omasi wo kwa Nkrumah University of Science and Technology asante mantemu a ene ba beboa ma sebe nimpa wo madwunum ha wo no madwunum ka wo kakra no o metumi aboa siesie wo no kama mo so abeka nipa ho abadwuma wo bayi mu asom ma sika ba yebotom a nyasem kuma kra tiene o mampeni abede akiri akwa pa ho ntoma ene won sensem the Ghanaian Times ede ho amanebo ede aba anopei na Ghana mas na Kumawu former Kumawu MP akaka na adwen wa akire mi se ehu behia pa se Ghana ehwe ni mabi ye pa Ghana mais Iconize Babin Iconize Babin ese mahye badwuma chama hin ese Ghana man yesua de free papa yo pa waya de papa waya de o waya de papa waya de papa waya de pa because wo hwe oniminyamfo Babin dwumadi a wodie na in fact e konkan pa konkan enti no se ye hwa na yesua bibi e de free ne nkyɛn a ne ho sensem no aba no peya the Ghanaian Times ku akata e de ho sensem e de aba ene ho sensem e da ho na yentoa so ana ye hwensem ahodo am eye daily Ghanaian Times e de ba ye no emu a Ghanaian Times ku akata ne mu nsem na no ye hwe anafo ne mbobo nsem ahodo na aka no ebiso a expert meet in Accra to deliberate on broaden resilient healthcare system in Africa. Okay, enti wo mka biewum ababehie mu onkra ha no ma wono baba dwanwi akwa wo do mefa so mbetimi aboa sebe ya pomuden ho hyehye mbetumi aye ni yi na abibimam ha se nso ya pomuden ya le sabia no o ma sisi ne kama sebe ye obi hu dodo na we ye panimpo a o ntu kwan kwa mo no nkwasa na ho ya na bimam ha se na no obetumi enya na ya le sakrata fa to so edumienu ewo the Ghanaian Times na de nsem we de eba emontene so ene anopen ye nto aso ne yankwa ne yampiem wo the new crusading guide kire mi sem 18 million Ghana cedis debt eye coalition act eye Jihok into open park and no boy Juma Paul Jihok adwuma ne mu Kofi Juma former managing director Edema Jihok Maswell Kofi Juma na so ayehio
omot atandenden a omo kire ma sika bi pa afa ne nsase ne sika ne de chama wo ye den ombeji sika no ombeji o ebeji sika ne de aboa Ghana mpuntu nti Kofi Dwuma openi eje esi ne to no anya semkuma kura na the new crusading guy kwa katana na afọ na abehu se mebunu bia bobo danger kokọ pa o madwa ebi ni segu na chi ebi su hwere ni nyonko mu chiri mi say more trouble at Pambros as High Court restrain Chinese national from entering land belonging salt mining company etimika de mu chiri mi say dia kwaye nsempio sa Pambros adwumaku amutu nchene wo enkrabo premantem ha say na mu chiri mi say die ohaw no gua na ekoso enyo ye kram ni nyina ne say High Court as I said China wonu madwumaku a etu nchene wo ho no mo no de enmanimu nya awon man to mo na mfansi so muntum na nsi asasa no so as High Court restrained Chinese national from entering lands belonging salt mining company ti we die ehun sempi na ba nya semkuma kura na Eastern Nzema chiefs cry to IGP president over political hands in his tools affairs etemike said the Eastern Nzema ahemfo ana afi wo mka biewum e de adesre de ato o man Ghana police sahene Christian Tete Yehono IGP ne Ghana mampani onum president John Dramani Mahama so mo sere na da ahinsie hu sensem ayekoso ho no mo no mo do mo se wurewurewurem ahinsie hu sensem no amanyofo do mo se ekeka mo do mo se wurewurem to mo sere sabe mo ya amanyofo a mo nyoma manyesem na mo ma ahemfo so enye o mu ndi o mankasa ahemfo sensem na ahinsie nso de efa politics ho da ben sese yi de muna mo kire nimpa o meye hene ne ade nyina nti etan omo ne mpanifo nya adwen nya mo nya adwen kyena saa sensem na ekoso da mo mpe de o mampani ehwe ne saa ne mo no etu ntwa ente saa o mbedwa pa yanto aso ne yemfiri ho no ne yenko the news center edensam enam na unpaid good face workers to picket at lands ministry today enti adwumaku a eno no wo Pristia atoye mantemu Pristia katafeto so nwotwe ewo the news center chirimo adwumayefo a na wo mu ye adwuma ewo good face adwumaku no mu no wo mba be ye kire ne ewo man Ghana so ehwe oman yensa ase ne ho sensem so efiri se wo maketua kam sika ne ma to mba be ye kire atotes kokko e de akire mpanifo se ba ne se no maye adwuma na adwumaku etufu magudie no enfo mu sika mfa ma wo mu nti o mo mpene na mpene kina no ho sensem eti aba na katafeto so nkran wo the new center na abaya bimfo ni da no kire mi se how a senior house master sexually abused me at senior high school asempa o enti abaya bi da na nsema okeka no wadwa o kire mu a senior high school okoye no senior house master no ono yuyu bi pa nye wan ma no ho anto no ba kokra sana de ni school mu ho no san sha da nyo sa o enyo ye odene se form chesenya se mukuma akra pra chire mana ha ne pa senior house master ane na yes SHC na nkola na bro ese DJ ekoso on ya de ekoso school mu maya no ya no do ma omachi asese form sa emi se na nsen o mampani ni mpanifo be kan se be ya omunya o mada so ye teachers bi nso jemudin o o prepare chire mama ya isa o mewie school na jese o ma ya body foforo jese mu hwe se ntina ma SHS nkola ni mu hwe sa no we rag them se o mla ni no we rag them enye wo ma aja mpanifo na ma mahu de yekoda danti no munya ba fie mahu so manyina wiem yensempi Ghana ha na Ghana to lose up to 630 million US in NDC government slashes lithium royalty from 10% to 5% inti ehun sensema no na Ghana mpodi be ye kra mumaye nyai ade etutu Ghana mumaye nyai to ye tunu zemfa so ni so
ye too good wa ha tutu ne bibiri na ye hu fa so ye nya hu na go fango na ye tu no Ghana na eno so ye de no say 10% with the same penny ye nya yo fuma fango no oye na ye tu no o mo say de akitu abi o mo me ma nka fom ho ana hitman o say mo me ma nka fom ho no mo na de ye betu na de akitu abi sa de na so mfa so pa ye de hia Ghana pa de ye mo bo pa brofo nsa kan yankoma ye set yesi yaje ye found ye still na brofo na no mo san di Ghana ye de bra na ye bre emu oya na the Ghanaian publisher de aba na wo chim say Ghana to lose 630 million with lithium royalty cuts into a swafo no hwe man Ghana ye nsa ase ene efuma gudie ne ho dodode so ono kwa ye ma hye dwane de ma de hye a wono mo elembela bato mpesua so wato mantem onim nyamfo Emmanuel Amako fibu amfoni da anum sini wahye tuntum na tumi so wakyerɛkyerɛ nsɛmu a na so nya de ɛfa katafa to so miensa no lithium de na wakate a ene Ghana ba hwiri sika botene $630 million ne de o madwa pa Ghana fo adwa o madwa pa na se hitman wonim Ras Mubarak so wonim no Rastaman wakasa o was reject the call of sycophant Mahama or say Ras Mubarak tells Mahama to refuse term extension. Until Ras Mubarak him say Ghana man penny onhwe eni pe bi mkeke kansem gu na sum na Ghana man penny sesa constitution ne ma akwana sa kobiu o kire ma Ghana kunwa no enya hini akunwa o man penny hwe na wanya sa afom so no yemi ayadom wakọ ne mpre ni so wadi nkunim wo soma afa wo soma ne ba wieye Enfem pim mienu aduonu nwotwe to aba ne wia ye be mmade yekoto aba na sifom enye ntum enkoye extension bia enye extension Ghana enye extension country what time so a fekunyan to onako no bi foforo mra Ghana nya ba akofo de a ye ma obi a wa adwen bi a wo nimdi opeso de boa Ghana no o meboa na enkoje Ghana ntawani ase ne ye nkasa na o mampani what time so a sifom koye extension bia te no ye nsema Ras Mubarak aka kire Ghana man penu no so wontie na sopam no onim na se okwa akoye sa extension na obedwa ne pa atumi se Ghana man penu ti asem na nya ne de hwe senior wo hwe picture na bae na unze Ghana man penu adwa pa wadwa o ne buafu pa se na o Ras Mubarak pa senior man sa na o kasa asem kire me Ghana fo na ekeka se nka me meye na wodi nka se ho sen tumi se foni amade bae na tumi se Ghana man penu adwa pa Nani mfoni ne bae no nti obe comment ya behwe mfoni na se wa comment The new publisher then some nam no chima parliament in complete disorder minority protest kwandai vacancy che hu sensem de no an yaka ho nsem no eno an yaka ho sensem na no nti endo ada de to dwa o mahye bedwam na dom kuma ne se o mpene ma o mudwumadie ne nko so efiri se o modern krata akwadan Supreme Court se kwandai seat ndie court no nsamfa atemu fufuro man de to dwa ne de yinwiemu o mpene no mkoto aba fufuro aba no wonto ne mpunto ne kina ehun nsem na ba na assembly da mu kirim se ECOWAS declares state of emergency in West Africa temika se de abantugo wu sensem yen ena ECOWAS ko na konhyiamudie putipurunhyiamudie e the state of emergency e de ato ebiman atoye fam se sa abantugo no ohwe na obi anya sa mistake ni bi ontia ahoba mo nsem ba yere pa e de ama ebiman atoye fam the sense when mbisa mo ho say na ECOWAS no mode yesem ye ne yamu be declare state of emergency ana say muntu amampanifo no fo yei DJ Hitman ka kire ECOWAS mpanifo ne say yese de yehwe o mo nkyene ye ne ye hunu do mo di mo die no emfa so anse da ni su saa o ECOWAS fo no ye nse da hu o mo so mfa so obia mo nka nkire o mo say nye state of emergency ne hia de yesem ye ne say muntu amampanifo no fo bibi manfo na amampani muntu amofo sika die no mo nyai ene kro no mo nyai na hia Uko Nigeria tunibu Ghana man mu ne amama hodo bi mam ha se nyina muntu mpanifo no fo na muntu amanyofo no fo no mmobra pa na munya pro ne kankan ene na hia so obia ya de papa obia nkotu abantugu yempe Ghana mpoli kura de yempare yemfa nya hwe yempe ahoto ayegu ne yepe na de yepe ne yempuntu no nyuma yebenya biaye ene ahoto ne pro ne kankan na yempe muntu omofo no munyai state of emergency ben mon frem penifo mon fo mon tena fom na mon kan kire o mo say
munya pro ne kankan ne sikadie na mo so sika de kosisi adan wa brochire na mo ma no ho kire wo mo no o mu gyae a penifo kukuru ni gyae kakra be gyae abantu go yempe na muntu penifo no no munya pro ne kankan o mu gyae a ye nyire ho betwan mate ase na mo kwa mo state of emergency muntu omofo eno de beboa yen ente saa de mo ye ne de faso bi anche dan ni so saa ne kuwa saa zi hu faso bi a bibiman ye nya firi mo ho de munuma ye nhyiamudie. See Boku Peace Mediation Report on December 16th and the gata so a 9 or the Daily Statement Boman yes make say dear asante hene otumufo ose tutu a otosumenu opem so Yankopo ya adoma nhyiamudie one etifede mantemu adehye omwo Boku ahini ehu sensem no esi nkunwa no ehu sunzanso no report no Ghana mampani John Dramani Mahama ne behia Yankopo ya adoma Bosuma yo me toso du nsia 16th December na o mabubu hu no mahu enho agina si o masie no Ghana fo nyina atenkomo ekọ so ene baabi o mabobọ so akwa akuduro eno ye the Daily Statement na de nsem yi e de ba e montene eso the National Voice nso e de nsem aba the National Voice e de nsem e de aba na wo chirema Mahama's government accused of short changing Ghana in lithium deal. Anti APL warns of 630 million loss. Yanhwini beboka gukwa ehon sensem abay. To ma nsem kirefo nhie mu kiremu aban omo na onya adwen sisem. Na ensem no dawson ye di agora DJ Hitman ko wakrata na nsem ba na dawson. Wan hwe be pon 9. Na showdown in parliament eno the Observer, then some bano James say showdown in parliament as minority crash over Pandai vacancy seat. Intimate say the Endra Basabase a course of my bedroom no and some nano and abba. Now Asantini to present Boku mediation report to Mahama page 7 ever the Observer yaka hon 70 Montranian Queenim Cram. ECOWAS bloc declares state of emergency. And once and some yaka inside and come wasem. Ghana dear yempe anything about kuku yempo ku asumjene one yepe. Kabam kebina yanyanis animal your best rest penifon to Tonyama. Share you were who penny so. Maybe no shade who be dent am se ku na yo mofe. Yempo is here na be with and son ad and yabetesa. Ukite utumi ni ya Jeffrey nsem yam. The Accra Times then sound what Mr. Babin tax new MPs. Wajao. Or the smart to ja Hrima. Masibuja for fraud. Mugo you my dear papa. Munsiadio. Munsiadia Paramum, Madame Sumgana. Bana ya Toma mono Yankazam Cotra Masibujum Koye, ye you. Nay, young Kwana Mokoye. Momma ni naho, Munkosum Gana Sumpa. And Tessa, Binum Hopa. A one sense and now, ultra-modern DV area center for not die. True effort of MP, Mika Zedia, Omonzaka, Adeshamo, not die. Yamia Yadom, Menya, at Nakasa Bebuapa, not DVLE, Mujume Dibia fashion, as Sankana, Hons and Semono, Mamu used to cast and Bequaco Yamocrata Semono, Bibia the Dean. Monsaka, come up, I Hons and Sem Abba. Now, at long last, Kufuor Blazer Kufuado says some of his policies did not make sense. Enti Endrado Mampeni John Ejekum Kufuor Mampeni Dada Edin na wada omuchirem sense modo de tu dwan bi chirem say wo hwe akane Ghana Mampeni na dankwa Kufuor nhihye ahodo ye ni bi wo ho no mayemanum de kure ni sabe na nyansa bi anim nhihye ni bi ankwaye kura na ka mempepe amanyoko no edin kugo poto sa no ntie ye ne yapa papa Sani muntu mampeni da tutu ene de nyam menim no kure ni eye ne yaba papa ka ho ne ne empia ma yokuna tantantan sa enipa bia konhya da no wo man ma ye nsempi nti wadwa pa a ode ho sensem e de aba the metro lanes e de aba kirem say parliament de dada na kwaje ta wo ho anyasem kuma sanso na ECOWAS imposes state of emergency in West Africa region ene ho sem ne yaka odugu baba ye ntoa so ho ye kuanim Now, police prove alleged abduction of U.S. citizen in Accra.
abaya bi ono of US ebe kan se nipa bi achinesi wo me market na pono nsensem na nsensem body focus so a wo kirem se omo ya hwehwemu dia fa wona mo nsusu ade na kura nse da anya no kuro nya no kura sa ante ho nsensem no ena abai na kwa krata no mo boso de nsem ne de edoso pa be di akire a ye nsore so nti me gina we so na me de asi na dwumedi aka no ato aso na DJ Omarion mesrew hwe me de birthday bi ato so nti na me momfiri ho no na ema DJ Hitman enfa na adwa na onto adwumadi ni so na awoda we ekwa ma me wo fa se ba eye Susan Opoku owo Christian Service University level 200 ewo nursing we every foreigns ata mensa en wase yan kan kire ono na damfo a ono ne ye nurse ni a owo school ma make say oje ntete no abaye nurse ni mapa abeso mo man Ghana sompa me ya pom di akonkan Susan Opoku owo Christian Service University we are level 200 a year nursing students into wa damfo ni di Florence ata mensa se yan kan kire so pe wasem enti ne yankopon de afe ba kwa kan fe ho no onye okese onto opono watamfo anim otamfo bi tata wo no opewo se ya twede ampo yankopon ensine kwan ye die ne nkwatenten na mre wabrabom na adusuane agusu yankopon ma wonya nimdi aso emu tra dachi bia o my Ghana benya wo somfa so happy birthday ekodi amount Susan Opoku a woko school ewo Christian Service University level 200 in nursing student we every wa damfo Florence atabensa no se yemfa wo dasonku we emfa emao DJ Hitman MDC into betumi atwa so right mate me da se papa insure ba kwadwo sam bi na quick commercial break ya ba ye bedi nkomo that the Lumba ye no e ba so weekend yi wo kuma se ye ba sisi ya ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we ya kwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se mia mienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money ti aka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa mobile money ti a se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di ti a ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Ghana fwe ya tia sem dene Abibek Enterprise ede niyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station enchehwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. It is
Junior Femne Waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one tia one trail se wo baby ye meetings and our conferences are uni how because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a said Diofosu Plaza Bar and Restaurant there was swimming pool gym center salon ya emema ene manyina to misiesie won trini awo afeye wo modern event center yeah very spacious with a beautiful environment into musical shows weddings christenings parties and all your refreshment programs we've got you covered memory fee say weekend piano live band music yeah ahomika wom nebe shekiu ama woni agie etwagusa Diofosu event center Diofosu Plaza Hotels de edan papa inipadem de ebuso inti se wo pe hotel accommodation with a serene environment yeah ubenya wasumdwe dia ye bia ye punama afeye wo 1 bedroom any 2 bedroom apartment yeah obetumi ni wabusua abetinam for a limited period afeye hwehwe Diofosu Plaza Hotels etwa kwan ewo obotan so ene atechem yeah ni nyina ewo koforidua ebrin so behu yen wa hwerase ye ne fire service station no ene di nhwani mu se wo kwa denta ye ofrafra ha obetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461 email info@diofosuplazahotel.com website www.diofosuplazahotel.com Diofosu Plaza Hotels where luxury meets comfort. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. Hello, my name is Denise Lady Amasa Fosu, the eldest daughter of the late Charles Fosu, also known as Daddy Lumba. I'm here representing my entire family today. We'd like to kindly invite you to my father's funeral, which will take place on the 13th of December in Kumasi. We wish all well-wishers and mourners to join us to celebrate his life. Thank you. Opani Yaudra, make us say, a year Charles Kojufusu. I friend Daddy Lumba, ne papa na ekase. And rain, me dinkada, adofunu yina se, te emra ufrimo na ochi dano. Adofo amoba ebijam ye mbebua ye yina. Me damu yina se, ebani nsham, dembo shri wo ye hu yina, ye damu ase. Afe edru bra, esese, ye no ne kra na kikra na ne no megina me nananum nyina nemo si adofunu nyina ye se omu nyina mra emeboa yen Ghana man ene adofunu nyina wo miemie nyina megina me nananum nyina nemo na me sa adofunu se omu meboa yen eda eye on the 13th December na ye beyi no na ye de betum empem ewo Kumasi Bayara Sports Stadium. And no na mese dofunum ene Ghana man ene abusuani nyina se omomra na ommejam ye emeboa ye. Senya beya ye nyina betimia akora ye papa ye ba ene ye nua Daddy Lumba fe ewo sa eda eye on the 13th December memenda ewo Kumasi
Baba Yara Sports Stadium. Jofo swa Fedria, no tewa wokan sam pafa onyumu. Etu fo chechire wure. Ka brabo monsam. Ene na wano aka tomu seye. Nana samwa jamfisa chira watosu mienu insuta manhene. Nana si ebura edunwa eye insuta manhema. Amanhene ni amanhema no mo a. Ewo Ghana enkankan santema mu nyina. Baafuo Kofi atobra ya watosu mienu. Dadia so abahene. Nana buachi amponsa akonfraba a watosu mienu. Pa akoso hene. Nana chere ekuodi kuro abusuapani Kofi Owusubu ahen ya dodo no afre Tupac His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani omampani dada Kofi di ewo ajekum kufuo Nana Adodankwa Akufo-Addo omampani dada Speaker of Parliament Alban Smana Bagben edom kuma ne dom kese ba no difuo amanyofuo nyina mrahebedwamfuo a wadanwo mrahebedwam ne wo mo a waye adwuma wie etifie nyina wo mo atonwomo creative art industry opani oduro aye aja ya wo free nsuta mango ase ene ekwo na abusua ewo Ghana ne wiase mfa na nyina ase wande hye ne wade nyina kwa Jofo so ahu Fedria dodo no afra no Daddy Lumba onya mfenhia duosia na ye ho nhyehyeye eni December bosome ne da atoso edumiensa emfia mpemienu ene aduonu enumuo obeyi yen wurayi amu ahwebo maso adeda no ewo Kumasi Sports Stadium na amanfo abesu ahwe nani ase wobekọ akọpẹ no krabre abetena se anom sikasa ewo Kumasi Sports Stadium ho a Friawia Donko ekopem se nonum bebo no atu apo ema woja wa akire eye edu baako eyerenom ne maami akosu asewa fosu ena afei maame Priscilla fosu dodo no afre no odobroni ekwoana na wompensama no yenti dane da ukuru kire wasama no ye edigu ahoma so ekwo ba simprimo kwadwo fosu ahwo Fedie wo se wo ye de obetimi bia na omra so a na wakra yen be ma be ye bi no ameye ni nyina ewiase nyina be kawo omama Lumba Jamri Fedie duane emane hu no It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, and Quando Man. Nano Monsieur Chopper, Moja di more for Sunny. The anemia by a weekend, Kumasi Baba Sports Stadium. I want to rat Charles Kojo for Sudan Lumba, you never swap. But I don't pay my men call man shop. Naminu Rebeneza ending come on. I'm a Rebeneza, and I am in charge of finance. I have funeral committee. It's what I you know. Rebeneza, good morning. One morning. Now, I don't pay what I'm to say. That's it. I don't pay that's a Sawaji as well. We didn't come over DL 106.9 and that's so Obia Jumedi. So, well, Ejebo weekendi Kumase Babaya Sports Stadium. Another Lumba, you know, Ebaso. And now better say, a yene basu, a yene basu, a bebaso, embaso, a bebaso, embaso. And I pay, can you confirm to listeners out? It's a DLFM, said that the Lumba, you know, Ebaso. Okay, DLFM, Madame Wasi. Umakunye say yen discuss it about DLA, you know. Actually, especially the DNA fan club in the Lovers nearly Adeno. Madame Wasi Najuma Mobo. And he Ubisam say on the 13th. At coming Saturday, I got 3 days. Everybody's life. Everybody's life. Yeah, no assistant. Did no man share the buy any. My chances are due to be the beer no assistant. Said on 13th from Emerson. Everybody's life. You good to tears of a china, a can't tell them. Yes, hopefully, the almost at it. I left the stance at the Obia Sports Stadium. Everything is been paid for. Everything is settled. And Rambusamia on the 13th, I remember there Eba's life. Will be I can't say the Biama's life or true for true. A good when he assisted state barrier together with the government. Ibia Airbus life. Okay, Robin Oka said assisted state barrier together with government, and I just said Busuya any abayina kaboma. Oh yes, of course. Okay. Now Robin abayi play. Abadi. One day, service kafrache. Skakakra eba. Yada entity. Enti bibia so dana kwa. Okay. Rabbi, you share bambo honsem security because kasa and the way to say can you assure listeners Ghana for eba kumase so bambo hono
bibi abe koyi ntina medawo Kumasi yes antutie no mama ya full assurance say a police for no abanya dawroma odiyema 1 week no there's possibility say bear twice of the number. When I say 1 week it was over 100 it a bubble. So me have an income, which can better than the crowd. And then yes, every corner, security joint be out, bit my first obedience and movie. You see them there. Van no baby so. You know baby so. You are way rough. The national securities. How na mo pra we fry tuma eshatare obviously bia dia omunyara bigum dia o se wasikete so dia o boy bema bra okay. We had a very serious meeting and yes ako anopai dia onya asibra but we don't want to asu bema na wo ba atwintu masiusu yon gangaria mena nabrofo bra dobi obia mu bia nsrofi obi antimi nyu obi antimi tachi obi aho say peace na ba 1 week no say protection with my full protection no from Thursday to Monday no everybody will be well protected. Okay, sure. Right. So as we speak now, it's confirmed on the 13th of December that the Lumba Ebaso Bambo Honsem and also so waka Honsem. Now yes, a yakwa kokoyon kujam. Adia to obiania dofa babe jam no babe jano no. I need a bonsawa. And dodua nipa dodua na an arrangement is saying yeah, pesi a bonsawa no. How's the arrangement? So abono some say me ka say Lumba bibi an sign no. Ka bank for no Lumba James Mabono. The same bank and Ababaji and so on. So we move for the Bajis Kabila for baby for 2.3%. A car bank institution beer, the very charge was the bank. Will come banks or Ghana. A month for you would be from 6 or 7 1 give me car bank in free. So Baji James 1 week, 1 2 or how many beer will be a French. And that one, I said, be boo appointed. I will a crown, only your rep. A buy. I branch manager. Oh, easily go branch. A buy, but you continue to a content pepper, maybe a crown. You bought bank and abaso. And the same bank and so. And almost so as Abaji and Swan. Baba Yala supposed to. Okay. And when we go home, everything is set. Every day fully prepared. We are bon brand and Rabbi James one we are come. Right. Rabbi Mamimbu Saw, now what three moon you who said that the Lumba, a yen to mano abba, I want to walk and crying and patamudia. What do I need to DLFM fear? Not what one dear, not what sees you home, Abba Kumasi Babara Stadium on the 13th weekend. Now Kumasi and so no, a yen to mani be oh. Open gentleman to Kumasia or gate number 13, Tajitia. Gate number 13 also call here, Mammy Sawa GTP. Pacho, Okoha, Binyabi. Okay. Rabban, I strictly by invitation and as will be able to me about. Oh, the Lumba year, what are the Sutubi? The fan base, which Makai. Obia Okanya, so Biaba. Okay. So we'll be able to me by invitation. It's open. By your service fracture. You were titri for be a woman and outside Ghana. Service was say or corner naso.
na common invitation. What I say? Wahemfo bi government is what? Government, vice president, government yourself, chief of staff, Ubura parliament ya. Omsomo Ubura chief justice also ho IGP. Omunyina yamu bia invitation. That the Lumba on was our 43. He said Dr. Yiti Akon. Dr. Adonko Mai. Dr. Curating. Yes, yesterday. Bishop Penny was there in person. Because I don't go far one day. Lumba one, or Bishop Penny was with there. Dr. Curating there. Me and somebody crow. But it was a mere kasa. And I'm the crow. Asante Regional Minister, Nepali 4. Isi logo executive ura kwa kujata brakwa nom sameja mfinom nana kufu adonom ba omia kanere Japan nom champion nom minority leader majority big institutions, banks, MTN, all the telcos which we bring in Obia na just a weekend the Ghana nyina de nani kire Kumasi Babara Sports Stadium. And then was him ko hotel mama dan for free west ba. Ma ko tu hotel ni no. Am sha yema. Eh. Adan ya si Dubai. Enti unya wanyere ho amantem wa unya. Na just say ya ba nya ba binda. Yes, ntam si brantem no. Won bi wa ban ko we nya phone so booking so. On call in person, on call deposit, on call payment in amount. LB do have most starting arrangement. The circus is to be yourself. Security in India is fully tight. Obia Yamushino, will be any BB. No. Right. Mate, Rabbi, way, Andra, your videos be on social media. Bushua Penny Kofi Usu. A comment here. Now, can you clarify for us? And na mention mo call no. The uncle can say open so entimo. Transferring the kakra then the course wo. And you know you call it. What that be? That was Monday. Okay. Nah, there was miscommunication. Kakra. Yawada. And tisa manshia. When it comes to Funwa, Babasi open a year, I think Yawada. It's one of the miscommunication can be by. Yes, it be wine, receive you and get his sanity. Okay. Miscommunication the buyer. Okay. Alright, Ghana for just say. One what dream said that you were clear until say will confirm it and a pay say you know ebasono. The only man is a papa shinam and was said match and the uni bebaso. And I know so man who mate then I'm where found. Yeah, Saturday. Said was your penny kind. We are very year match, I was your penny quite. We vatina or panababa or pa or ma. It do happen when you are your machine, Messiano, Obiansu quite. Okay. But the corner, Cobusiano, was your penny down on the was what in addition, where chef on the 13th. Right. It's cruise. Yo. Oraban, some maybe was who was a man. Bibi any home. Okay, right. Also, Oraban and I pay a dash so near Dune Como, a wood deal 106.9. It was a Yanya course in Kokumazana, Airbnb in the hotel, Yambuku Prek. We intend them. Yeah, that's the pass and pay when you didn't come on. Yabeba, not for Yabeka. And you say, the radio station there. Maybe take coverage in the Pania top from Kra. Yabema Tifati, Ghana for you, I bet you. A would deal 106.9. Yes, yeah, that's a
Yeah, that's it. Right. Alright, Eben and that finance department na no. And that's why you're in charge of finance, funeral planning committee, you know. And up here net din come e deal. Wa confirm it say you know baso weekend o Kumase Babaya Sports Stadium. And to say what this will be some match and a year ne baso a busuapani na esie. Unso betumi aye wa year match. Obi enzi ukwan. You can do yours in match. But send your busuapani sie ne die. Bronya busumi opani ma busumi. That to do miensa. Wo Kumase Babaya Sports Stadium. Me ho ana dad Lumba you know baso. Kwajo uti ura ben. Yeah, metie no. And the pese ye hunu na ye hunu no. If you say ha yem papa dad Lumba ne kasa fidie prekope. And yem pese ye behye ye ho asadwuma ye fo akeka nsem a ye ebia ye pe na mom ye pese nkoma e bedie bia no. Efiri yem papa abusuafo na nchen na omoma Ghana fo hu de ko ne de ba because me ankasa na pe kwa na me need is gibi di nkomo ne ade a there other informations ahodo a ekoso e wa be from 10,000 some of the stations no per interviews a ma conduct ne ade no otumu se e dodo no kra no adwuna ya omu se yi no emba so but no kra wo mu ni se de ye Mr. Beniza eka yi ene abusia pani Kofi Owusu Boahin Victor aka no mpenifo gu so mtoto nema se na wotwe wie ye me nda ben ne kosi ada so papa yi no embra so Kumase nti no ye besre Ghana tifo se de waka no yen force ye nyoyo na yen kwatai abusuafo akire wontre se yebenya information se bia ye na ma so ne de se de mpenifo aka no I think say yen stick it to ne nyina yen ahoboa se de o maka na yen fo ye ne nkyire mu Kumase na me yadma me na bai na yen ko prepare akire nti matem komo no pa na emu oden so ye papa in fact wabre na I think say ye koja no kwan na ye kokra na chi a nya ne bone so a nti say ye prepare akire me papa so I think say step in the right direction say say ye koja papa kwan was it what else started yema say the last time I made the kakan, I think that was yesterday. And I make say Kumase hona nkasa no. E wo mse kuro no so. But that Lumba ye nipa bia o within pa. And the fan clubs no kra no. Because that the fan clubs no modoso pa. Enti there are some of the hotels and guest house bia wa agency bia bodo ne beto so bia be kwa na mpanifu akwaje dada. Ebi ne mo sha ase enye ne o. Bi ma kwaje ji o mo de dada kra tua hu sika to ho dada. Nti se obekwa medical ka kire wo kwon mpo de anya se bisa se obekwa ye kwei because e de an ye ko nti ye kwei no mesrew entwanya mane nkrodu Friday anadwombi waso be show mene ma ka kire wo ena ye da ben Wednesday se de wuku ada e kina ye wada na de chien fiada de chien na yi ne time na edu no nti wo de anya hwe mpo na at least e se otumbo homoden se fiada na no papa na ha ma chen de e se otumi koduru Kumase na kopedan because wo kwei eye ne yememe nane ne kwesi ada so wo befiri ho bia Monday adwada na befiri ho e den abeda ya kra de befiri ho next week kra enti ne ye ye ne accommodation ho nsem ne de ye e kira asema but mo a mo kwa akogya ye no ye besere mo mo modern say wo bepe ba bia mo de mutire beto enema ehu hia because wo koye stranded obi man so a aya ne mo ya akra ha na wotinti wo do obi mfikire kura nya enhaw because wo nim kuro num but Kumase bi kura mekase bi okura na onko hoda ekwanya na aba na yie ni ntina opese wo fa so eden ekobie nti wo sa ne se ye hoho ani akese enso ohun hwe ukodu obi kurom na wonhye dan mu ho a waso ba hyi wo unnim to kurom ni ade se de hokura te nti mesrew about time say obetimi aya arrangement unnim asra wa hwe ne kase no wanweno ne bu Kumase ye wo hotels ahodo opi wo ho guest house ahodo opi wa ho hwe a de ho besoso no wakwaje ubenya de ye moderate at least wa betumi manage hu eden ewom ye nkira wo se kwaje apartment kodamu chairman eye ne ye kono obi na ka na se wani Kumase nya ba bi nda ti kwa munya arrangement bia mu fi so mbenya bia isi churches na kura no yetimi ya arrangement sa ibu ho asoro dan bi kura betumi kura kaso mu meda ha aha so kama de nya se menya mattresses ahodo am betumi nya ba bi aden ada ena asorofo e dan bi kura e guy kura ti na esudo ha na me ka kire wo asorofo no hwe Ibrim esi nyina bubom kama mo betumi no ma ya arrangement school bi na ye kama office o menya ba bi ada enya se bi amko han dan ne ade a mo betumi ye dan necessary arrangement no mo nya ba bi di mutrai dan ato se nyina ye bi pen ensori nhia mudie ye programs event ahodo yetumi koda ba bebre na nti
the here ne say obey arrangement ni ye no anya obi obedi wanim right na wape ba bia at least do tire beto because ye ne say dem penifo aka no ya na ye beye am say ye ne ye dan ya wo beye ye no tie ne ye ko akota echiri ne ye ko akoye ye nti bo aho na ye nko entoma ne ade ne so no I think say be ka ho asem ye be ka ho asem kwajo tie ye ne ba so weekend ye ntie abusu apani ye mensia dine sie ayo anope ayumre ko anope ko mensia de nke kwase otumfo na nso so amso bae no want to mercy for tie bra kro nemum di ahemfo ne mpanyifo be ka kire ane se abusu apanyini kona koye wayi nti sese ye na na ye koye eye da ye 13th ya ye no ya te se binu kasa sese bet hey sabo so on the 30th Kumasi Babara Sports Stadium you know Ebaso Johnny live on Facebook oba no share link no am of Frubi so ahwebi ena no pe wo deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Payending common crowd. Give us speak up so premature ejaculation. Sexual weakness, be imagine one so. O morning one kwa bibi e wo ho a. Say we be member, jina na so papa. Ututu batem kuma boa. I give us speak up sauce. You give us coke capsules about. Very very effective for waist pains. Coke titi wa yentime hawa. What do you give us coke capsules? Give us about me channel support immune system now. I put your malaria, typhoid, and I fake on these. What do I do? Any best in man? What did the Sabbath prepare? I want to mean did it? Well, lose appetite. What don't you give us a balm shot? Drugstore beer, pharmaceutical shop beer, you been your beer top 0543 222 470. Give us speak up sauce, give us coke capsules, give us a balm shot. It's a winning season again, and this time around, no, we're not just chasing wins. We're collecting them, the luckiest Akradia. We can hear Sikadia boy at Tasso, and if our mobile phone, dial star 712 hash. Options in the know. One Cassana will to the amount, one as I will to the amount for fraud. And the luckiest Akradia, star 712 hash. I was with the agree. Now, when I'm a ticket back, I bet to win 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community does up. Bet me 10 times the amount of money you stake. So this is your golden chance. Let's up on, let's get lucky. That sounds a lucky dear. Oh, baby, star 712 hash. I was with the agree. You're for Super Plaza Hotel, come from experience the ultimate in comfort and luxury. Hotel Papa, and wanted you for Super Plaza Hotel. You go for the attention for button shop. Burashia say Adenta Fraha. Comfortable, luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Events grounds for all your events. Salon or swimming pool, gym or restaurant, Papa Bill. Local and continental dishes. It was a friend. Now your reservation 05304 58834 05304 58834 020 7979461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Super Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Medima for Herbal Clinic Salmon Control. Arabia to a woody chia wunya yarsano. Dr. Time that's a sebra. After one for time and 2 yadia so. Also Hubertol. The new branch I be one cry focus my rap. Now for quality healthcare. The original last stop. I am Medima for Herbal Clinic. Dr. Time that's up. For Doctor was 0244 774 282 050 72 7215. Medima for Herbal Clinic. Dr. Time that's up. They are expert in stroke, waist and knee pains, infertility. I want them. Medima for Herbal Clinic.
Papa mami musa bronya na ebe kwada ne ntade no wato. Wo be ma no wankasa wo so ato ntade. Wo ba ne de no watumi ato. Abi Back Enterprise na make for the amount. Your home of quality bills. Now we've got wide range of clothing and accessories. Obia. And kwada de mpanifo de. Meaning our Abi Back Enterprise. There were manta, there one skirt, one tops. One straight dresses. Designer ones ringing our Abi Back Enterprise. There were mema jeans, one trousers, cargo shorts, one t-shirt, sports wearing in our Abi Back Enterprise. And Quadanta, there one pabwa, one underwear, one school bags, one tracksuit. Ringing our Sabe Kabi. Our Abi Back Enterprise. And a bed sheet pillowcases. And pabwa. Let's see, I can't win now. Abi Back Enterprise now also Sabe Kabi Papa. Abi Back Enterprise, you what dome it. You have total filling station 053-812-9775 020-815-6691. Abi Back Enterprise, home of quality bills. What are you in term? Never Abi Back Salmon Control. Ebi a wo sika kakra. Na wunya business bi anka be but akanya ma wo beton. Wo se bra. Na fi wo ma bill ni bi na kokoton. Faso ne de buburuja. Edo so pa. Wo so ji sika fa go botom. Awo Abi Back Enterprise. Oba aba go to Michelle ne adwumaifo. O mani mte papa. Abi Back Enterprise, home of quality bills. Quality you can trust. 25 minutes after 8 a.m. here. Midweek's edition of the Breakfast Show. Weekend at Daji Deposo. Yako Kumasi was a club. Daddy Lumba Yene Basso. And this artist will be some match as in the who. There is no match. You know. Weekend in a Basso. Baba Sports Stadium. Daddy Lumba Yen to my naba be do fee hano me pacho. Mama de asobe saka odi em. Antumani yo fita yo fufu. Ani wo kokono. Ma antumani mpanifo say yard, ope yard ba ko a. Aya 75 Ghana cedis. Ana pofa na me 6 yards. Aya 450 Ghana cedis. Apo ni nyina aya 900 Ghana cedis. Antu betumi abeje po ba ko na no abusu nyina ma che. Oba DLFM and front desk car. On sabe kantu madi be. Libya baga tina say. Zigibi wo fia ha. And of course class prophet. Aisha ba kwadwo sami bi. Ono so atina say. Ala pe be dim komo.
it is the time and penny for Atanasiana pay ending. Come on. And Shraba Quadio Sami be Atanasi Ziggy all the beasts on Matanasiano pay. And I feel Libya Boga Atanasi Quadio, Marche, Quadio, any Libya Boga. Good morning. Morning. Libya Boga. Morning. Yeah, baby. And then Ukwada. And we still counting on some weekend. Kumase Babara Sports Stadium. That the Lumba year. Ebasuri nyina ebe kona fe yakokata ya boss me see you nechi kwayo anaba fa mic na nkomo na say na ko that the Lumba ye ne baso wona nam krom news department mo fa kromo say na for reality just excitement no a year kwakoya rekoda but wohwe Ghana fo ho keka say na ko yeah black obra me na se na ya me yete fo na kwa babio krom ni de ya na mu de bia and unse yene ya tasha dadi ntade no de bia onam krom bia obi bisa wasem ebisa wo se na de na ekọ mo papa yi no yesi mo anyanya yesi mo de beko na esia na ekosi sen na eja ya kirem din kirem no de eguso ayi ye ho anu a kirem ani ade a otumo se de ekoso ne binu adwene no still na no enhye dan CP especially mara sa asem no ba bonten se omode ensa ene niam akọ opemso na asese omo invite no fo ayi na otumfo beka omo se na omo ntime meeting no na dodo na adwene ye omo so ayi ne de sa sante hene ntimi ensi form ama maje niam ahodo omode to nsa frɛ ne se onye na omre ayi ne de na yese opemso omade a ono so na sante man no obutu kuru na no ntine se ayi no emaso anesa ono kurura nti emaso anesa and na saa adwene no ewo dodo na etiremu but said the mpenifo aba be kasa kire ye no ye de ye wogidie na ye wani das wo say ye ndie beba so because ye de mhyehyɛ awodo mpenifo ayeden aye de agu akwam asate na wa pani bia busia pani Kofi Owusu Boahen Victor emeka ahwe say ye ni maso no de ye ni mu ni say ye no eba so enti ye de agusu kyekirim kire amanfo bi ni mo efi say emaso ebi mususu gidi said ya kanu no ebe baso a nti akoye divided that is a truth I work grounds akoye divided bi no num say emaso because of enament wase ma akomienu bi a eda ya papa ebusua no entem ni nti no ama ebi no mu nhye da ngindi but ebido anso agidi and wo ma omoye listeners ama DLFM de enim de ye ka I say other stations ne de omo no omoye omadwuma as media organization aha entina asama ne ba omokwa ha yenso yekwa haba na nokure wo nyina ne say DLFM as a media station ne gina finfin but anything concerning your papa de ene ya ade ba kopa de yakoma pronso one no enti in fact yeguso ne dodo na kasa and dodo na so agya tumo be kaya na se kura ne bra ai se kwa me kura na mu ade so be hwa nkoma ahodo na ebinim bisa ne ade na bisa ho nsema enti ye ne de besre se ebia na wanya ne nte se baso a yesrew baso ampa ame ya doma Saturday ene ne kwesi adaso kumase ne papa yi no baso enti ebesro na waya hoboa ne wahye kumase ame ya doma efiri ene ye koya kopemese bedum na so de na watimi ahye kumase ye ne ba bodi ambusua pani edi nkomo ya magana fo ntie woni abusua pani edi nkomo no nsema abusua pani eka ya ayo anope ayumre ko manhia de nke kwase otumfo na so mso obaye no wantumi ansi fo tie bra kro nemum di ahemfo ne mpanyfo be ka kire ane se abusua panyini kona koye wayi nti se ye na na ye koye eye da ye 13th ya ye no ya te se binumu kasa sisi but omuboa obia ni wa kasa ni bia na obia nkasa ye na ka chem se menkoye mayi 13th no ye toto nema ya koye yi 13th no da fo munyina mumra na momeboa na ye na nya kama yo mo ka kan de futuro no mo tugu mu de busua panyini be ka no ena munti me ena de ye na hyem nsase me nko na me nko ye yi sanse me na me ye busua panyini yo busua panyini so ono ne de ye na hye nsa sa busua panyini Kofi Owusu kɔ na kɔ ye waye enti de busua panyini kan ye no ene nsam a chesi amekese na da hono ma ye ka ho nsam tie ye ne de se de mpanifo aka no no and I know say mpanifo gusu a omo etoto ne yama aprapra kwam se be ya eyenu nhye na bibia betumi atodin na de ba ko ye mede titiru efa ho ba mo nsam ho aya de ho hia security no because me ba o program ebeje wayi
ni bia meba na se obi betata masoma na obi beto hye me so e ha adwen en ebusua dade Lumba ebusua mu mpanifo me hen nte se ye ni de ahoba monsem no ye ha ya obi ani ho kwan so betumi kura be ye de ono ope nti we ni wo kwa nyarehye mu se kwa wo kɔ no wo be kɔ ntototo aba ntototo wo de ane se won so wo kɔ no wo be ye de ye asema emfa ho na emfa ho nye den enko jim wo kwa wo kwa yie nti wodi anse dade Lumba nti na waye de wa ba yie no bo modi ane hwem na kɔ de nti a wo ba na kɔ ye se de se wo ye de wo ye ensa na bebo a wa kɔ akɔbɔ wo wie na sa asa na ekɔ so wo be se bia wa kɔ sa kasantwi niam ehu hia no wow na mwa mi so amete yi there is no need say obekọ akoto ayampia wo kwa wo kwa yi ye papa nti na wo kɔ kwadan ho de say ye papa nti na abaye wota ndachi aha na nyina ye nkoye anya saa na wo kwa bibi na se chena no unu obi ntem konya asema ne ye wo personal decision na wo wateki mo mpenifo ne hye pegu akwa ma wo behwe say ahoba mo nsem de bibia betumi akwankante mini ade ba ko a many ajepa security no and you can say me kukuru mpo ne ye be so a 1 week no ye security a yeah sure wo ba ye and na no ne 1 week no yeah na just say ye ne de but for beto mo che yeah sure me provide enough security because a year tisa no ne said the name ekɔ ne ade no mpenifo ntumi ntena ase nyanhwe han say braye no keke e wo mra ye mo ho ban ene wo hwa aye ne nkoso normal grounds bia say Baba Yara Sports Stadium e ho so mu se Kumasi Sports Stadium na so one of our biggest stadium ba kwan wa Ghana no e so pa I think say 45,000 and more yeah capacity e so pa e so enti we no wo kwa wa ho behenha wo betuma nya baby atena wo be feel comfortable ne ade enti we de e besere muma ye nyina ye nko na ye nko jam ye papa what's not an issue where maso na wankwa na wotesi ya wi a because minimum ka mekoye nti we de besrew aha Obia na daw Obia na adwen se meku na mekodu Kumasi rom se maso e beba so se dem penifo na kase beba so no e beba so nti yenko na yenko time penifo nti na yi no nyame ya adoma mimi nda ni kwesi ada so na yenko prepare chire me yen papa dade Lumba yo right Libya for Mike yeah good morning good morning me chia for Joseph me chia Junior Lumba so maybe atomic Junior Lumba Junior Lumba we be mu atomic trotro station on the be Lumba no say Lumba so ko dey we why na ho anya ise the picture bo kakra anya me enhira no promote pa right from the judgment from the court no xenophobia or doubt aya ehame kakra no I say the invitations na be call baby na ye go draw office okra na nkrofo aye kwa committee omienu na they were arguing ba ko say we mba so ba ko because of video bi a see the odi kankan no papa shi toto yampia ne ade madam for papa shi yeah one adam me shi na me hwe so trouser one adam for one da bi me ka say oh hate papa me landi an ke be me de pa papa shi de me madam for pa no papa shi o me number oni me din komo but I want to know for o say nyabotre papa shi madam for pa and I'm say I want to know for and after 1 week in ba nyina no ye ntumi communicate since then papa she me do madam for yeah but just say ye din komodi a chepa after 1 week ni din komodi o na ma na wo friend na nka bibi nche na me nya den you say we no nkomo na ekoso ne ya busua na enya no ya busua ni me ba nya botre me ba unze ubisa Mr. Ebenezer said the ekoso on dey no mo ya fa ho we are workers as DLFM ye papa adwuma the say ye sense ntwerefo na ye the aka efa papa ye nhihye ho ne ya busua asem and this abusua na ye wo mode hye no wo nko a nye DLFM as workers say odehye anko akwa adwane aha and we are working as media station na ye taye papa chi ne dwumadie mu the aka esempenifo hwe ye papa nhihye ahodo ni nyina de wo mode ba na ye ka ho nsem but the to take a decision for ye papa abusua you get it to ye madam for but the ekoso na abusua no na betumi do na esi fom ye de wo mode ba ene ka bi ti de no de tenen nya se me de no so de wo ka no sa na me nim no hit we de insra boyram na hit once abrabo mu no na se o shara ba o di mention so trust straight hit won reason won nsam ye de ayebum so tiase na hit enye enipa ba ko mienu enye big authorities as stating clear
even judge mrefididi na me read about the judge and the profile I hate anye onipa ketwa na back kind of cases be to say our cases are DB pa mama no until she knows exactly what she did and me feel say what she did is at the right direction also be anye kunani bi authorities ko bia ka into hit me the meaning say right from the court na oma pull it out judgment securities me na me feel say emri bi kro atwam no guys say paper she ya stop no for futura otutu go for no say no station be a preach wo ho ye the harm no preach na I don't want to go there hate and pay for to manum tu anopay on the papa edin komo was stating it clear say baso office where ko na e ka drum say mamun doubt because matie abusua panyin asante be mu no abusua panyin onipa tori ahwe ani ebo ekotire mu hate abusua panyin akasa and all fashions nyina they are great people related that the Lumba they have spoken apart from Papa she one or two people enti omomutie no omuntie asopam baso when nya doubt bia because you are here obedi udok no kwa na ade ba ko nso ameso bani age ho na insiraba kan e bambo ehun yin apa hit be good pass e bambo no e be miamu yie pa na bibia ankosi because sabi aboa no onka won fe ne senkyerɛw was starting the say enso ye pe bambo and I hate minim say stadium honom ebinum beda ho I know exactly oh yes ebinum wo mo ko no they are not going to sleep anywhere and I say some of them will look for places but baby I am man ebinum beda stadium I know for sure because I know how people even more travel from far eba mesrom na ade bia ukura bia no especially o phone ni ade no say wo that stadium won ko ande fashion unikam and as fashion boxes mo ade bia sika bia ade bia valuable bia no fashion ohun na nkofo bia ade wo bibi wo eda ho no enkofa enkoye ema ntokwa bia ensi so ti ase ye papa ne ekokura de chi papa no he has a golden voice nioma wa ye na efa ne nwum no sema wa keka ne ade na at least ye nko sie ne yie nti why you wadwin say ye na mba so de ene ye finalize bibi ama vi o china kone de ye ne hyase ya no se de opayi ne di kan nti hate obi biara obebe biara otu kwan ya free bia no nyame nka ho mfa bedru kuma se hwehwe ne enko cry papa achi kwajo what's the quotation what's say obi wuni ensie ne yi a sami for Mike no what's the Bible say obi wunda nipa na obefiri mu no yensie ne kwampa so na yensie ne ya Bible so wopomba ekora ho womfa so sene no so obi wuni ensie ne yi a tro ne se wopomba kora ho womfa so nje se wuwu a esi esie wuye okay na esie yi n kire ne se ye besie nyame din mu aye nhihye yepa egu akwan mu esie yesie wo no esie kwampa so onso obi wu a butum bobɔ wawadaka ednatum wontwini nya wontwini na ze grobi fu adaka no beto fo isi aya edu ba bia kwan fa so kura nipa eboa nto obi wu ese wonya sia enumnyam wom right nsi ye yo saa se be nipa se be nya akokɔ na ya na tantande nti Bible say nipa wu ne yensie ni ya opomba kura ho wonfa so eseno no ate that say mema quotation fama me wate fama me pa Ecclesiastes chapter 2:18 nti me first remember the 7 writer me check into me we check mama me da se papa apa zigi DJ Hitman weekend ye kokuma se man pay me chia woni wetie for jo so papa me da ma se dani da radio no do so ne mu no da bia no ma chima video ya to DLFM ankan say no page me DLFM ni da so e wo mo bia tie da o ma se and ochna ye mu kra me nyanka me free hane because ochna em say ache we ochna de na ye me say ka say de na say ye ni adwuma mu a enti say de me nua be maka no mo me say na ye nan ye nan okay 4 people ye ni o say nyumbi o ana me so me ka ho wala ele bato libia o ka ho bia enti sana yeah, papa financial no that financial no me yes committee no risk asem say no can what trick say car bank or moji o ma no be san be ginam no me bubu nkonta ma bibia da na kwem iti esre
Anope menya course fi adofo be ye numbio zigi the way yi ni kon ebeba so anse maso ana mesre menu no mo akuapem me ka trem se ebeba so man oze anope o kan mo frɛ me ebeba so penifo akasa ebusuampani akasa nti ose me pese me ko ho ose wa wo so ye bi no bana be ye akasesem aha edan kakra bi wo ho ho na me be ma first aid unsa se wako baby na bibiasi e be ma first aid wo asane a transfer wako the main ayi nti yesre yeso ye ba no enu ntre sese obi su aye yi so no so be ye yi a wo ba no aye de wa mute waka wanu atu ye na ye ba be so me papa ye be krakra papa chi nti yesre adofo e ba fan clubs e ba obi bi odo ye papa deal se de menu be makan ye de bibi e fa ye papa ho deal de ye be gina cheni aka ye papa ne protecting the legacy and the brand nti wudi ba ye papa side dia and the answer the bed it be push you yeah no left and right in the area upper brand in the yataho iti media for the why would me media see uti and then some be or some of the big media say what Ghana then some be obi ka and ready go focus out and a moon creation did that big media stations so you see moon did that adakatonia di ba ho enye na mo ba mo allow nko forma enye say if guest na kan dey we you presenter host and kasa onu host show no na kan we into one obi afra or ti another media station sister media station it's very bad me ba na na dwen hu say dey free obi so dey ba so na say wo dey a obeka ne sen ene dey obi dey wasi wanu kan dey nim kan sem e bia wo dey per trend wo dey per views wo dey per attention. But kai say nipa kasa ntia sremo de mo keka efa obi hu no daachi ebetimi ayawo nti wo kasa no adwen hu mienu me ma me kasa etwa to ni na ne say me sremo a driver for dani da me kai mo say me sremo driver for kokuma say mo amudi source be for kwan no so no adofo be free ha kono ye sremo destination bia wo be free Ghana ha e de aba kumase bia no Mr. Ude kona chichidie nantie boko ude wakwa 50 wakwa 60 wakwa 70 na nkoye accelerator down 200 300 400 mina me samo din uni sremo yefa djubrel yefa mbra na ye konso a yefa djubrel so nko nti hitman na me brel no ya bent be so metie for ni bem right because se driver for na me dem gusu pim ho se driver for the sremo me kwan so nya brebrel the sremo because atradi for ni bia dika chicha kom ka kese ana we be si ana zigiba ni tibeti erade ni na etwetwa mu Yesu din mu amen ya se driver ni papa ana de wako akodu asomdue mu kwajo yes senior anti quotation America na ya kan Ecclesiastes chapter 6 verse 3 to 4 ene kan sa asem na Ecclesiastes chapter 2:18 in there ya papa abusuafo no quotation no ntia ya omon kwan o say Ecclesiastes chapter 2 verse 18 ya papa abusuafo no omon quotation no ntia ya omon kokan abusua ni nyina quotation no Ecclesiastes chapter 2 verse 18 ano ni abusua no quotation omon kokan abusua ni nyina ya papa abusuafo nyina ntana se no omon kan sa quotation no ansoma ya yi se obi bebo bra na owo asase no so a okwa na chi ade a ehia ne pa enti sa quotation ya papa abusuafo no nko kan o mu nyina nkan bi na omo ntena se yie na omo nwenwe ne ma uze ye papa na nyum bebre no na chi nsem okapa se menni hwa enti mimpodi enti na maka no Ecclesiastes chapter na no chapter 2 verse 18 no ya papa abusuafo na kokon kan o behu nsem e wo ho na yemfa ma ehu hia pa ehunya pa obi firi mu anachi e ade ba ko a ese ehwe ne yesiesie ne kama na bibia ko nkan indeed you should go and read Ecclesiastes chapter 2 verse 18 abusua ne nyina nkoka na omo nte omo ho ase ojo dan na wo ho to niam sema bo quotation no bia obeka bia behu nsem e wo ho ba hit I don't want to I mean person me kan nte omo ankan obi a wotie mi so Bible kan obi hu asem e wo ho I will not read it omo nkan Ecclesiastes chapter 2 verse 18 was that the Lumba busu afon kokan busua ni nyina mo nkokan e papa akono ode na chi agya nti omo hwe na mtoto niema nti omo nkokan busua ni nyina nkokan da quotation no I see se
utumi ya research or Bible so nti me de mehu de aha nti omo nyina akokan omo behu nsem e wo ho ehu nya pa obi obefi isi aya me wo say many asofo mpanifo anante that is the truth of the matter many asofo mpanifo anante pa edu be me ho kwan pa nka by this time kra no nka nya me dwuma be bia me na mo no papa yesofo and maka fi hada papa yesofo that is the truth my mission of my lifetime obi wu ne yesie ne kra quotation yi de ma abusua no o de opa bisa sofo bi a okrum a obi firi mu a si yesire ne pe si ye enipa na ye kwesie no ye gya na chi a this is a quotation a ye digya abusua nti obi anim enya agise obi a one time ko bia ya sofo ye nhyehyeye omu ye funisie no na omu nimu but we obi a wa so ne ta ya ufo so ma o this year o da form na quotation omu digya abusua enti na meka no we nya de a afi na aba e wo hodada but e bia na bi mu nim enti ya papa busuafo no nko kan da quotation no mo kan wi a na wo montana sensi gina ye okay na what kind of brofo no ma Ecclesiastes chapter 2 verse number 18 no I hated all the things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. 19 is say, and who knows whether that person will be wise or foolish. No. Ya papa de waya de obeya wi o. Waya na dwuma nyina wi okọ. Ba na chi asem. Say nipa no oba be di na ade. So obeya onyansafo. And so be ejimifo. Wise or foolish. Sa na Bible ne kan no. Mate up to them. So wo montena se papa wa bre. Wa to ne blood or de ne moja ayi adwumaden. De aka ne de obegina na chi. So obehwe se ne bre ye no enye kwa. Asem ne nyina ni o. Daddy Lumba. Ade a wo pe nyina ne se ne bre wo bre ye no enye kwa. Enti is over to them. Ye papa busu antana se yi pa no mo nyina nka mbom ne papa bre wo bre ye no mo ma ne enye kwa. Mate sre de nyina ni. Kwadwo me da se abusu apani wo se say. Ya te se bi mu kasa sisi bet omubwa. Bia ni wo kasa. Ni bia na obia nkasa. Nya na ka chem se menko ye meyi. 13th no ye toto nema ya koye yi. 13th dafo mu nyina mumra na mumeboa na ye na nya kama de omo kaka de futuro no motu mu mu de busu apanyini beka no ena munti me ena de ye na hyem nsase me nko na me nko ye yi sanse me na me ye busu apanyini 0593406565 0534050199 and I pay some I can now so then I walk out for home. Back home as weekend 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Hitman. What's the? Abu Barimadi, the job of Kodia. Yamiadum Yahuya Papa Pana swear. Yamiadum, Hitman. What's the? Oh, the Tomana. Meto Sesia. The worship body way Sesia. Tell any Pamano. The good for mono, Miss Ryan, the good for mono. As in the tower of Abrani and Casa. And the Okito Mama, year nothing. And a year no so I Basso, the same way I won't follow. Shall fear, before I was just a woman. Shall fear the end of the Niapre. Ye be kind of it's no Mediamijao. You. What's the men so Yankopon and Kaho? Good morning. Good morning, you, mammy too. Amen. National Day. Okay. Right. And we are also near the bomb. I see and near the bomb. I am my. Then Tayano, ye near you own now one person to put it down. We are qualified to begin with it to help up now. That's somebody then in that baby. You could see that as you when your baby. At the young men, there be a message about from that you go back at that. If you're when the baby back. Right. Yankopon and Cat won't so want to pay. Good morning. Good morning, Brapenny. Maybe I share for us. You, I be my minty want to pay. Penny, me, who said him grass. Oh, no, and on Casa with Jimmy Dean. Into we won't so Jimmy Dean. Into our dinner henny.
It's a moment Patakwan, see, Nami had my Friday, Bassin. In part of my this, dearly said, no man, I am with this Sujana or with this t-shirt and la course. A bit me a brain, and Pacha move bois. Mona Buten, na Mumubon Boko, Baby Moon to me, speeding. You. Now, oh, him fan. Mimi obey. Okay. Obey to me about DLFM your front desk hanafi u t-shirt and asa wontoma e chedu kudio pebiano unso aba ba jodi why location na me said down me pa you were North Legon you ne Wisconsin International University and the boy hwenim pepepe why yo into after the show no cry fry betimi anya e bia me hu me pa after show no fra Mario befa na fi woni wadi nkomo wate me da say good morning. Yeah, good morning, sir. Me pacho ofaya. Ofaya oni. Mami ti wa no pay. We are one hour through no one sang. O ka se de bia no pa radio station ye bompa de nyame ase no ka se be yakwa. Debi. No through no she dem ye kwa ba. Mate. Me da mase. Me so me da se papa pa ofaya oteshi. Was you straight baby sit down, go and sit down. Go and sit down. Keep your mouth shut. Your hands on your lips. Ko baby try ye kukuma say. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, Fraser. Vida ni o pampanso. Hitman. Yeah, Vida na te say. Nyamnya do me je ko ankasa. Da bi ye ni de ye ko. E no ase ni braba ko se mo se e mame. Somewhere ko so radio station fufu ni se papa mi ntie be bia o. Agi papa station pe na me tie. Eti ye se ye ko. Ye ko. Ye ko ni de ye ko. Mate. Yebeshia Okumase. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning. Maybe I Fraser. So, Mr. Garlic Information Center, Amasama Ekodo Ashon. You, ora, Information Center no pay. Bibi aboko die. Oh, Nyakofa don boko. Na, aye no ba. Me ba pa na me pa chong ansa na me ko ma asem so no so ma me fa ntiama ma me bi ya friend sister akos oti kodu aso krudua mu ha yen ye wo kodu aso ye be amasama ya na se ye be obe ye ni no na so no ani ni kunu bra frank we driver ni da bia muti DLFM da me no ye pie di hwede me sala homa from information center almost so or if you know was so the bia the bia ko wasem so DLF tiem sister post pa to garlic mi chia wa wo DLFM wo ni me da sem so no do be chia no pay. Good morning. Good morning. Your friends all got so free over. The family Christian is free someone. Mami ti wa no pay. Oh, that is number 100. Oh, the guy says I want to crack a million times crack and I will try many opportunity. I am my sister about the same American currency. Right. Because I got for the many accreditation and I am a master. I don't give one more chance. I'm like a enemy. But I have for no. Masterson, I thought nine people now on the back of the me pacho antina ye no why you look at mate kojo bramu kakra wo honom na me da se kojo se no Christ wo mu ni se yenya kodu bia ye honom a hihye bia wo ho no on be announcement on be to dwa e ma obi ahu se de be ko accreditation on be ye for media nsem twerɛ for mpɛsɛ o mo kodwam finfin wankasa eteki coverage ma manfo hu de yɛkɔ no obehia accreditation but wo ko bia wo kwa kwata akiri and I know said the media accreditation be ready and silver mo behwe na fe media accreditation hu tutu and all the various media platform and as media houses ni na ensa be kan accreditation afi wababa ma the necessary coverage e wo Kumasi. Good morning. Good morning. Your friend say de kwabran favorite ma ye minu akwabna ma minti wa no pay ye tell me say ye ni de e baso e beko godadi onye ni paketwa obia opeda dia sem bia no ye sure say ye koso no bepe enti de make am say bambofo so ye busuani so ye obi obedi 7 ense wo bia monche no ye mpe ne bia o ye hwan no mercy yanche no ye de penny say papa no e bra wa boni nyemu de ja no
me say enya me tie nyu bia na me su teso wa kan sem enipa we me ebi o mabusu na rade babusu makumponi ehun framamponi na enipa se babusu ma me say me say di obi a obeye bia yenche no me no ko kama then yes fa nye kra be enipa we me say obobro hu nan kama kja se kra ma hey bye good morning Black Abraham. Me pa share for saying Bidiane Tomio. Tommy ma mean say wa no pay. No pay there. My boy Juma. Me tia samene Libya ne Libya. Na ne na same e kan e no kre. Say I was say no be hwe today no. Eno e hia pa because ni mabusua bi a enei o ma se for bobla ni yie e wo se nka ni o hwe akire no o se nka o continue but enei o mo anya ni papa ma na hwe akire no o ma ti aye bata na this week was the last week same ni ho asem bi epie me dream me kwa me imagine se me ka kire ne se baby o tena nkasa no unim Tommy T I don't know your personal nkomo between one and me binti anu friend na unu na disa nkomo no wada ma me da se papa good morning too bad 059340 6565 0530 405019 and pay you din nkomo woni da so o homo bia djumade so good morning oko omaro yamfa from sabe bi Brahma na quotation a wokan ye no e serious. Oh, you see, okuti nyankopon asem a ade a woye bia no ho a ejina. And me dey say me kan ni say dey na to me kan ye woni papia omobo bra o. Omutwa sapato ho. But wo mo anya obi a obetumi di na nasi form aboa me sapa ni pani twa ye no. Ayem faso de ama abusuamu no na ebi aka wo man no. Te ba won se na nipa na chi nyina ayeden ayebasa. Enu bi na yem pese yem papa bra wo bre ye no obebre gu kwa okay because e papa wo ma e wabusua e wo yere no ma say omo hwe akiri ma wo until we beg them the entire family ni nyina anya baako no mo we di quotation no no mo ntia se ye ehu hia pa papa ntia say papa no rebe ho good morning morning ba chef for say ba chef na jamu akon Eja say abase choba amasama efise you eja mami nti we na mi bisa say me say na otwe no omo the numbers bi tu dwa na wantimi ama obeye onso abode ana obisa ba say we na enkoso me ba chwe de betu dwa why you some be the numbers no ebetu dwa black obra no we are waiting for committee nimpani for no man go ahead say yen can be ho asem for now so me pam so mo can say ya now so we will do so right for now ne de yentumi nka ho asem on tell so me man go ahead right good morning me ba chwe me ho ya for say first agree no you mami too yeah person that dey silebe boko ti na mama eba phone say ipa no abodi modi so ye nyamutele ye li nwa yi na ko ate no dika try say opere ni silebe basa no ye pesa ye pesa obia nya kumato ye ye ni nya wisu wo kan mate yeah that's it good morning bro go who are to say Abraham Yamiado. Mami too. Ya hu ya papa mami too. Abraham America ni say omo asebi omo adwene eye omo ntanta. Sabi asante amanye eni amamre. Obi fi mu a sabi ebusia peni enda tutu bibia etina eye ye ebusia peni di ma ebusia. Enti ebusia peni se te timfa. Ede bio the mesre busia for our motada di Lumba tine adofo motada abusia penye SNP that team and why ne de chene yi enti omo menko kumasi na yenko ye Lumba yi na emo omo so omo ye Lumba yi next year no sebi ye kwa abusia penye di ani wi a say ye after party wo ho enti after Lumba yi fufuro bi wo ho a ye Lumba ye betimi asa afọ ne akotwi bobo bi akọtie ni akọbọ ye nsem
enti 13 ye ko kuma enti adofo ni hia ye nka mom ye fa ye de hia na nya den entu ba bia wo se de neto bra me do gasi a obi so to aso Kwaku me das papa. Good morning. Good morning, DJ Hitman. We are Bra Kwame Efum. I don't know if you see he crampo. Choco side. DJ Hitman, the day theatre and no day punches. I was when I went to me. I know a parking. Yeah, I quite for Jaboso. Why? That's it. Bravo, me that's so what to me afre and a pay. Mache? Yeah, me ba DJ Hitman. Yeah, Frozen. Auntie Mary new DJ Hitman. Yeah, Auntie Mary net to say. Auntie the mu show me power. We kwasa na massage face so. Anya wo Mario na for course ne mantema. Oh, Mario, yeah, men show me sa o ba me heart attack do me pesa. Oh, Mario pesa. Auntie Mary pesa. Ye. Ye ni de back to life. Wa ma de wa ya hu o. Wa mba. Ambe show ras respect amaye papa no wa ya hu ankasa. She asante kotoko ukuma apem beba she ni wa ebesi nti obi ayi ehu bi afiri mu junior Jesus Christ onu na ye de ye kon Yesu mame na ekasa no Yesu mia kuma na aka baabi no ene ye kwa akosie no nti obi aba in numbers number sha de esene ne ya kono no fan to ho emma ne mane ne nananom na nya adanse die daache ne yendi obi ambra me ba no enua kuma no na yie na se no mo be sha de nyame na aya enye obi a eye nyame ne mra so na aso nti obi ambra no mbe ma na niwe eduane pa no ndi wo Yesu di mu amen. DJ Hitman nyame nshira ye nyina ye be hia wo ho Yesu mame Mary that's it. Good morning. Hello, good morning. Yeah, Frozen. DJ Hitman, me kin adi nanado. Nana mami ti wado pay. Me kasa PGPS ho na achiro me mama chi DL adwumayefo Hitman ane we know the I know kasa person no so ayade already newspaper no. I think can. DJ Hitman me dey yen mint ko be no cry ya Lumba me dey first no na Lumba tias no me boni me tani nyumpa ba na me just go wi achi lady bia wi obeye program check Lumba nyum ono ama so mate papa ne nyuma. Okay mate me da say ye fa be mi no na fe yen sorry so good morning. Good morning sir. Gideon Berma Asante. Yes sir. Gideon Ubreni yankoi. Ti breakfast ekasa nese na nisia na namu echi eni dipa nyina edi se busia pani akasa kira de hye o Ghana nyina se ye kokoye Lumba ye 13 December dia Ghana de hye nyina fani die no odo ba kope nyina ye kurukuru enkuhia ade hye nyina wo Kumasi Sports Stadium na se en Samson nyanwa eti se Yesu Kristo kura yida na no ne nam ne yi ni mai eti we kura san hye yenkuna se enipa da de Lumba atike na amani biye pie Ghana mamu et san sore e be tie da de Lumba ye bia ana na trosa me no kura ma ahye den na obi aso fan hye na ho den se twa de twa se basa eni hu se da de Lumba no wo ya sunku ewo Ghana anyuntufu nyina mu ana senka urade ye ba de ba ye fani agro eh wan kwa wo kwan Lumba ye wan kwa wo kwan e chiranka urade aya na mu de anamana equation na mai yo mate amen Gideon Berma Asante yada say good morning. Good morning Hitman. Me patche fro say Patche FM ya me kasa fie bu ye wo ba ya no pede wo pomu te say na me nsiramu eno ma nsam apa moka that the Lumba ye no am uje na ebo no nyom oso won kwa atena fie ne ye kwatere aba enti wo nkọ no tina fie kwatere aba na try next year ai try match tina fie na try match next year match na try next year na ye de ye kọ yo
woman go say on person wo gu papa na be ko ma wo mu tiri so atanfo be ko low battle nti wo nkwa twena fie na to ayampia yo mate na fie baba ba ya da se Mario dear course na no wode ba onim se wose sorry so kra good morning Braka Rice me pa cho me hu ya papa pa your friend saying the premier is in Kasafu Zongo Dancing. I come minti wa no pay. Yeah, get it cramide. You can check any mumma abushapain to pass. Any other groaning. So timidity, nice what ma, yep of the year basson. And found you this you move for your one you to order that. Then the course so we can say independence where no the park of person ya send home. Obia anka dem. Why? Much is more why Miss na nene ofa phone na send you one year. Any video Mario. Why? You Matthew Omuna better papa. Good morning. Good morning, Brother. Yeah, first say. Pacho job for you. What you? I do am you. Brother Pacho. And that crab ni obi kata ho say. Nipa ni say embaso. Na me say sister. Pacho. Me dey 24 hours me changing the station. Ewo DLFM. E hwa na da. Nti me pacho ye ni dey baso. O say asofo ni bi ahyen kom. Na me say woni Yesu na ma won strate mu da. No cre. Ti ye kopa. Nti anu dey wo mo boa. Ti 13th ni dey baso life. Na adwa wa tonto ma. Pacho me ba hot na. Ah, to t-shirt. Me ba beto e me tonto ani dey akoma yi o me krum. Ene be tonto ma ntem e be sanja wo adwa. Pacho dey me ba yambo na be hu me wo ho. Mate be hu. Me da se papa se watumi afre na anapay 106.9 dwumade ne nyina ye ka se na watwe awie ye ana ye papa yi no eba so Kumase Babara Sports Stadium ntoma no wo fie hanom ya ade no ye 75 Ghana cedis epo fa me 6 years no ye 450 Ghana cedis ana fi epo ne nyina ye 900 Ghana cedis. Good morning. Good morning. Your friend say oh prophet and sata grandsodru. Yeah, prophet what to say? Pato ye. You. Aruma na mani de no ho papa. Ni ndomo boy ye me o se pim the wo pim tawo a what ko bia wo bobra ya me be sha no ni gum kwa ruma se obi a wo bra le se enjo obo ena nya me kan iska onu odini mo ye na ebo so bra no nti mo do wo soro wa imam ti nya me sha no ho mo si nya me sha mo kwa ya mo bra ye nti ko bi ba me sambo nyom ni bio pim the wo pim tawo ogu mo ya de bye yeah that's ye chia aguna swedrofo nyina abusia ya ka said that the Lumba live coverage live on DL 106.9 and all our social media platforms dey because we no ye be ma waswati papa e wo afidie so wo DL 106.9 zigibi LED production team no na ya fe ya Kumase the live coverage ni nyina ye dia bro papa ye ka no kwa no wakodu Kumase deda but what that's in them group. Yeah, Ziggy. Mami Fawi. Good morning. Morning, me right tonight. Yeah, all right, Vance. Na no pe wapom te say. Nyame ada Roma. Na mo so e. Nyame adom ye hu ye papa. Na sira mo pa ne adwuma mo. E bia me bo mo abaso. Right na me ndi sa sem we. Na ewiase no obobra na ya na se wan bobra na. Obobra na ye. Ye papa se. Enioma nya ka hwan na ebedi akiri abekontokwa fomunja ne omu ye no na me tuomfo the law of karma ne omu ye no omu anhwe ya omu su wu ati ohu the same thing will happen ya no omu nim abi obi wo ho nye busuani kura na nneoma o ye tantan adan na me de me Ghana police bi this adwuma no omu so omu nye obi obekwa akojimi wo obia no nim se ombeti no because na wotwedano me kai se IGP yewura yuhunu ba ho na o promise mo nti mo bi ensuro na o bekwa abo na dumara kwa mame Lumba ndwumu ina na ye me den na dumara kwa Orevans na dumara kwa na wonso atumi afra no pay abadwumadi so man chane ye sorry so zigi DJ Hitman yeah call Brenda so yeah call we have to go the better etifo ase
na em wan say wo se meka me nko ade e ka medu ho that's so team ye nipa fo enan na eko asa wo ya hye ko bi sa nyi hye wo ko se dey asa na dey show ma roko yin tie wona wo kwa ko chinchemu fidie asa wo so na wo lidi yin tie wo dey wo ka san ke ko endrampo tie wona wo ko chinchemu fidie no wona abeche se fidie yem fancy ha ye di si ha na ye beti wonka ye di si ha enti wo de kan wo hono ma na bibia ye kama ana meche mu se e ka wo nkwa no na nka ya dai yakokodu ntem na fe bibia aye kama se bibia nkoye kama wona wudin da so se wantumi anchinchim fidie ni ye te ka wo nkwa no na nka nne hwe be no sia ya firi krom ha yes boss Matthias etiefo e beda ma say David Dani Damutie na se be mode ma dwenkyere eba ye wa ha na se be bia ye no adwen mo dosen mo but ni na mo fa ye ho from Emma Moboa, Emma mo contribute ma dwumade ne ye de nti da no crediting ene ye to ma mo de mo credit frɛ aseda kese nkoma mo na DJ Hitman media driver fo na me srem ze me no ye driver fo e kwa so no ye srem Voxy fo no Voxy bi na aba no ye srem e kwa no so no munya ne boko sometimes you know mo kai Toyota no mo say 207 no Sprinter, they say the Voxy 4 and the upper one that's on yes, Sremo. Voxy, Toyota Voxy is the damn Voxy, yes, Sremo. Aha, yes, Sremo. Kwano so no can F. Utremo de name of yes, Sremo some fat out of 4 from could do come. I hate my me sorry, I quit dear. Me free up and me quite you. Me quite I bayard and waterworks, Mrs. Stan was my you know. Who say send me to me echo. It's me near by Hawa Smith. Ne fashion designer shop Madio ye feno Hawa Originals Bayard Waterworks Michiano Michia Ameka ana Michia mame ya ano pay me ba mo ho nti patro mu sisi me mu prapre me duwa meji me tade na meji bofu DJ Hitman me da wase but me pesa ka che Excel say yesre na ono anim de hia ayesi yetu nti yenke timi nya ne nakra nke betu because me boss trasunte se wonya ne nakra ko betu ade won kan na de shena no pharmacy oni me kasa wachi pharmacy oni me kasa wachi no un set ye be dika akọ ye Obia free ho na ke no o kira ka yam yadum o kira yinam Fridays ye ginam asa me ndama batu yan yo ye transmit ye free ho na aba o inti asre Excel o ma bibia nye entutomu ne na isi ye ntune asa ne kura won koye ni mo ye to man no to akosoro it me da say wate me da say kwajo papa idi asamo show o kana sa DJ Hitman net you phone ase e che for ya minum say you beda say but me busa say o kana sa nya botre wa am platform no una what platform no platform na no u bi some questions are there no den di twen answer una what platform me wi a na wa ba me ho but don't say twa oh there be twa there and the can say yemfa nchene na say me yetefo so mo ne esinku nwa firi anopa no nsia bepempempen so no ye do mo nyina say the can say yi ne de say de ebusuan pani aka no no ye kwa yi ne okuma asenti obi anya na ho bo na ye nko obi anyi hu firi ne mu ye kwa mpanifo nkotena say yenhwe han say obi mpra obi okuma ase ensi nti ye nyina ye nkwa ne nkwaja ebusuan na ye papa ye nkwa prapra na chi krakra na awoda bi wa ha no musei na tifroi mintin fro ne yankonti DJ obeboa me last one am dem osisi ano nti we happy birthday go out to you set chumasi we first vice chairman Menchia South constituency the MPP amayo konti happy birthday to you, wishing you a year filled with joy, success and endless blessings. May all your dreams and desires come true, and may the good Lord guide and protect you always. So happy birthday. Said Chumesi, we your first vice chairman at the MPP amayo kono Menchia South. Abato mpeso senior ene obedience ya mishra no awda we no ona wo collins mpeso aso senior man mpeso aso ya mishra no pa no nya ne kese o mo no ho ban na ompeja ne free adom kwa adom na ni so ade ho nyina no Nyankopon emanim. So happy birthday goes to you, Mr. Seth Chumesi, first vice chairman Menchia South constituency edema MPP ya mishra awda no onya ne so ko we efri na musini otonkra edema infra sante bantemo Barbara Quarantine was here birthday way and farmer senior. That's it. But na mami busa. Bisa. Anu anu obi busa masemi. Sa unim Gary. Oh Gary minim. Gary ayedi ya.
na adan na wokoto wachi a na wode gari gu so wachi sa gari no woto wachi a yeton ma na wokoto gobedi a gari na e free reason it say senior nyame no kure ne metiwe wachi no medi bi be buru be ye mfie be yedunum ache bia mi so akatekete na medi be aduane ba ko a me metiwe mane nye ho nti wachi de medi bi ache ba de tie ne se emra yesuso na ne ye sagari kro na o me ba emra yesuso na ne ye to ye di wachi no ye kase gobe no gobe ne ka bom enwo ene ye friend say beans no ene gari ne ka bom e ma ne ye beans no eno ene ka ma ne ye gobe no but wachi e de na ho ade a woto a obenya ka ho no eye only stew na omode ka ho no ana shito no eno ne ka ho a if we got a point akuruma ko no be krato do kono kra yese beto shito ene meku ka ho but gari ni pa de nyame nim kure ni mani free ye die na nya ade a na ka ho ye de chiche sa ndi se office bia wo kondo gari na pese o de ka ho de I think say omoton ma wa me no enhamisa but I think say going forward no betuma ye ni full package wo ko won de be ka ho ama o ma won to but on betia fru sika ma wo hu ene be the best way bibini no won ni digwa ya krokro ni nyansa ho ye nhye no you see some of bibini na mo ye dwadifo no ko ye mfa so oton ade na ma wo no se wo hu no ho hwi o ba be hu se wo be ka se madam we de ye wo kokro nton gale ni ma ono ba bibi o de ka ho wo pegale ai ni nyina ye di gise into onim sa de na ye 20 cedis a no wa ye na bia 22 23 cedis e hiem wo ho me de wa che no wo betwa 15 cedis of which onim se bia 10 cedis gale na ka ho na ye sei nti o de aka ho mo ye ne se be bo na aka se e bia zigibi nkoto wa che na o pegale ka krapete so na ka so won san to ahwe obibia wo nti oba ye na ba ko pe na bo no bo afa gire na ko abro ko to go ba gale no wonto nti ye na preko pe ma no wanya ne sa na mo ni ana ho de a ono obetwe o ene so be ha dwen mate papa Libya hit ye ko kra na chiefo ye de wo nyina ase da bia me ka se enkwa pe ne hia wo nkwa wo ade me bisre ye nyame se omo mo ko kan ya ho akokra ye papa chi nyina nyame emo mo bo mo nkwa traveling messages na de onfa enware o mo pa na bibia wie kama hate mo wo da ba ko mama ntifri wo very simple Belinda and Linda omo ye twins omo birthday na omo birthday Libya so penta for birthday wishes pa yeah anamu hu sade no endrasa and you was happy birthday uncle Belinda and Linda kama pa omo no mudaso no yeah wan Belinda na wo nifa no na Linda na wo benkum no mudiasa beautiful pa yeah Ose omo ya actress pa Ose omo ware na ne o ka actress asemu die senior se mi se adwuma asemu omo ware wa busa se adwuma ben na mo ye ade single and one is a true proposal fafa me so any proposal on true be say o ma on so nya marketer no true proposal Facebook no so na kwa chire o enti dia omo ware and busa se ade single they are single and they ready to mingle I see oyo mabusia pani ana I say I happy birthday ko Linda and Belinda net your birthday today Yakupon Shamo Linda and Belinda moya actress moya mutwasene Yakupon Shamo papa may your new age bring new blessings opportunities divine favor and more blessings into happy birthday and come Linda and Belinda we if Libya boga ho was some you single and you are ready to mingle if possible you can do a jingle Ziggy me ba video ni mu no mu ye bibi wo end ho na mpesa nka Libya e kire me ase o so mo dani o machi no mu ye bibi ho woni say na me ye fast but asam na obisa me boss no me chairman kasunte no na se ka kofitela na iya no ono watch president ko watch dia say watch president kofitela no okroma oh frame to two boy for park so because there's a o jama kire chi no to me point ya me mani china you how original because Jimmy Tadi who say me there be emfa that is only so jama park no to two boy right well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see and come production team no the only team in production wise Shaba
Kwajo Sami B. DJ Mario Edioko social media. No, so Libya Baga, Johnny and Ope, Ziggy B, Johnny and Ope. From a Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs. Asansa kwa didi awama, sani afoye no.